Ua au mai mo oe ona o le langalanga mai a le talofa voucher. O te whatalofa i lo tātou atunu i le tawalunga o ngā ruenga o tala mai Samoa. O le ua whaase ese nei ma le tofi te whono, o le komiti whaatonu o le whalaptonga o le whaaputu ngā tupe le rumana i manui o tangata le nupi wha. Le sunga papali i panoa tāvita moala, ai ua toe se e ane le tofinga e tau ave, e le ofisa siri o le mtanga ruenga o tupe le malo. O whaamaoni mai e le minstar whalaptonga le fionga lautimu ia a fua le se va ai. Le whaamautu wai se wha ai unga le kāpeneta i le vai o senei, o le wha se ese o papali i ma le tūlanga te whono, ai ua se ane a vea o se sui o le komiti wha tonu. Whalia le minsta ua mafua lea wha ai unga, o no nisi o mata upu le loto i whale o le wha laptonga o le wha putu ngā tupe, e peo se mata upu wha le tūla whono ua tua i aida nupi whai se tangi, o se sua le company o le Digicel. O nisi o mafua anga e peo na wha iloa le minsta, o wha sea mai nisi o le ufai ngā luenga, o lo o atu i le kāpeneta. O se temo re tausanga nei e mai aire te minga lue wha kon karate, o le sa avea ma te whono o le komiti wha tonu o le nupi wha. O wha iloa le wha msinonga maua lunga i lana wha i unga i le tālu sanga na wha ulu atu e le komisina o whai ngā pālota, mo se wha sino ala i se temi wha au popo, e te pena aide whai ngā whirifiri ngā wau le tunu, o lo manino le leina e tasi o le tūla whono wha vae, i le vaenga ono sfulwha, e te tau na whaatino le isi pālo ta tere i to tonu o le tolu masina, mai le aso e whaatu ua, pe e whaata ape ai le whono au au whai tūla whono. O whaalia fo i le wha ai unga, o le anganga o le vaenga o le tūla whono wha vae, ia whaatino le whainga pālo ta au au i to tonu o le tolu masina, tusa pe ua mae a le teimi whaatulanga ina o le paia inga wha pāle mene, po le tūlanga wa tūla i mai nei, e pe ona wha amuta le paia inga, e le imaea le lima tausanga. O se isi ngā ruenga se paia inga o so ai o le pāle mene e pe ona wha ai loa, i le wha ai unga, o le sila lea ia inga o le wha vae ma le tūla whono o whai ngā pālota, i vaenga ua wha ai loa ai atu ngā lunga o le komisina o whai ngā pālota, e pe o le ono masina e te pena ai le wha uruina, o sui wha atutu, ma le ai inga o le wha vae te tauai ona whai le pālota au, i te tonu o le tonu masina. Ia le li ua mai le whainga whamsinonga i stai a peta ko muimutai pe ia le vaenga ua wha whawai. Ia o ngā luenga uma ua le vanga penga lo fisan ka penga leo le tolu masina ka penga po i wha masina ma le afa. Ia o le kalsanga malwea tu a fio me le ska. Ua le lega ko le skala ia le whawhenga le ska ko palo ka po i le mau. Aturanga la le wa iai wa le tolu masina o le ale whata tonga le iai. Wa le solua le fa pe isu mai le beach me le al mar fe sa uno e te penanga ya o le kalenga ia le ngave fo i kapungu de lo fa inga masina ne ma o le ma le da so ba fa inga masina ka pungu lo mo winga ko va ya so le ko e sa le fa su wa fa ka le skal ke me lo lima su fiku paseni nga ngafi sa lima nga po balu se lau mong kupo kaka nga le skala i l'ofisa. Lai fa nga suwa le skala i sabay. Yung mala le skala sabay. Basol ni? No, basol na. Yung mala le skala sabay. Yung may lola yung teams le sabay. Ya, kay lola yung le pufi i fareka. Nga ile hula fe kol mafi pepe sola mo identify. Ya, i le pufi la fa i le vai mamu. Ya, kaka sila man mako ofisa le kakala. Kaka sila man sa vai la fa fu central pufa sa vai. Kulia ko ila le kulia ya sole kuli mo le trante le ska. Ya ma fu ni me fa yang ngak. Na kakala me le ska me la sovalu apelila kausanga le ngoma vai. Ya wa ko kausanga masina yo pe ya la kakala le ska fa yang ala tu. Al kakalo nga o fa kalia la ku suya o ele se me le na me alo tutu na fa sitsen matangata Samoa ya o afio mai ke skala ya ma afio ma fa no ka o fa ka sui le se me na le komisina o whainga pālota le fionga to le afoa tu ia felolo Alexander John Stanley i sona finangalo ina ua mai ona au mai le wha ai unga a le wha amsinonga maununga. I le wha mautua i nei o le whai o le isi pālota o au a le atunuu i le wha ai unga o le masino o kuso. O le mamoli atuai o sui whaatutu i vaenga wha upu whai. O mori mauina i tā penanga le pāti e pui pui a ia te tau tangata.
Le whaase e tuanga luai o se tasi o tina, sa tau aveina le tofi whaipule, mo le tu malo nganga i whamaunga numela mua, le toa whawhai malo toa kika i e maima stawa sa akau, o le a le tau wā, ai wa avele na langolango i se tasi o sui whatu, wa tusi au i aile tu malo, o le toa whatimu Iakopo timu. O le stofi na mamori atua i le vanga wha upu whai e pui pui a ia te tau tangata, lea sui whatu mo le tofi wha olioli, o nganga i whamaunga mua, ma na wha ido ai le wha se e tua ngalu o le toa whawhai malo toa, ma wha whitai ai e le teitai o le vanga wha upu whai, le sunga atu i le epa lupe sori ai sa i lele maria lea ngaoi, le tautua le sa avea ma whaipule o le tu malo, e peo na sa avea i ma min star kapeneta, mo le mtanga aruenga o tina ma tama itai, wha pele mtanga aruenga o le soifua malo loina, a o tau ave le vaenga e pui pui a ia te tau tangata le pūlenga o le malo. O lona avea i ma min star o le soifua malo loina, na whenga iai ma se lu i tau tele, ina ua pepesi le wha mai mi sela e peo na sila fia, le ana whanu ai ola ma soifua e valu sifuru ma le tonu, ai na soso ai ma le pipisi, o le wha mai ma tau tia le COVID sifuru iwa, i le tau sanga e lua afe lua sifuru, a o lumana iai le palo ta tele o le tau sanga e lua o lua tasi. I wha maumaunga lo wha ilo ai o le palo ta le titi a nganga i whamaunga mua, i le tau sanga e lua afe sifuru wha, na urua i pale ai le toa whawhai malo toa kika i e mai mastawa sa akau, i le tofi whaipule o le pale, mene. O lea palo ta le titi na mafua mai na ua tu malo le sa avea ma whaipule, o le tu malo i lea vai tau, le toa whatu i loa to e ulu ani te lea to i loa. O le palo ta tele o le tau sanga lua afe sifuru ono, ma le lua afe lua tasi na to e whiriwhiri ai whai malo to e lona i tu malo, se ia o nei na whaase e tua ngalu mai le to e tau wālea, i le whiriwhiringa a nganga i whamaunga mua. O le ua whaalau i loa alo ia nei le whaatu ina ai o le vaenga wha upu whai fau. Wa whae ngoa ina o le Samoa ua poto po le Samoa Uniting Party. Ma ua vea i le urua i pāle mia ta maa itai o le atunu umona te itai. Le fionga fia mea nao mi mata afa. O le whaletali malo le Sheraton i apia, o le nofuanga lea na whaanga solo ai le sauninga e whaalau i lo ai. Lea vaenga wha upu whai o le atau vai le pāle mia. Ma min star le kapeneta o le malo tausi. E au fiai ma le sa avea ma whaipule o ale i pata i tū pā inalo. Na whaase e tua ngalu ma le tofi min star. O na morianga sori tū la fono tau tawa le afi. O le sunga li whaifa auto ina o lo tausinu i le kālesia e whakasa. I le aio ni ue ia pia, le sunga efu seu manu tafa. Na taitai i le sauninga lotu. Lau fionga le. Pali mea tausi o tātou o tunu. Malana kabineta. Le paia Samoa o poto i le neita e a fo. O le mamalu o le neisane. Se le tu e nā tia ma le laina. Tulanga ui ai o tātou malo. Le langa o whata ape ina. Ia po le o telepe. Pe o upo le nei aso. A telepe i le e tu e fausiena. A le o whanau mai ai nei vaen whaupawhai o le Samoa Uniting Party. Anga wa, vai a i whainga malo. O leo ma tusa le futia ma le mele. O leo ma tasi fina ngalo o le pale mene o le tātou nu. Nā leo se mea fau. Nā leo se mea fau le nei mea. O anga la mai o le soifuanga o tātou i ai. O nisi taimi e fōlinga ai o le fauseina. O le telepeina. O le telepeina. I li e toi fauseina. Mene ia a vea le nei vaenga whaupawhai. E whale leia le māloa ua. Whata ape apeina. Ia tū whastasia le atu nuu. E peo lona manu lau ti. O lona ingoa. The Samoa Uniting Party. Ia tū whastasia i loto maulalo. Tu fantasia i le whamaoni ma le ameo tonu le atua. Ia tu fantasia i le onsai ma le whiara whani. Ma le whamoe moe i le atua ma luna whinangalo. E whai le ma whaasino ala o le loto maulalo. Na so o le sauni ngā lotu ma le saunu ngā utua le teitai o le pāti fau, le Samoa ua poto, le fionga fia mea nao mi mata afa. Tatou talonoa nei le whiaua nei aso.
io e taro fai malepe ua o na fisiringia o lava le upenga le o tato tuma le tato nganu e fusia i betato e o mea e o tau sola ua avea ia whainga nei o whasalanga hoi lea o le social media ma le Facebook me whapena ua whatuku ai se whainga ua hoi lea ua tele ana alia i mai ua iei se manatu ua iei I le saulotonga e whaaria I lava le manatu o le tangata ia le tua o ia mai ai longa e o mai ai ia ni lape o ni whasara ia ai se whatai te ingo le tatou tūmara te roa i tatou nuu i o whasara tangata o latou nuu o latou whaian mea au te manatu o le sipine le nā e moli mau mai ai le ai o le ai tau tauwhi le umaia a tatou nu ku le ngāri imwhai pui tau pui mai I le mea lea o le tatou wola whitau si ai pa Samoa whealor vai tau si while mua tunganga whapea winga tau sivi tatou te mita ai tatou tunu wono fsiringia fo I lo tatou wola whatou tua mele whapeo Samoa whawai le tua o le mea o te pupone ai taru no whai pule mai o te tono le mauta se asi mai nei se whai pule ia se mata o siri o le tuspa ia o so mai lo te manatu pe sali e te tau e nā lui whai whiapo ai tu kore piki ia ai maniti tinu I le whaao ngā o le swafo le e mo moli ai I manatu o le tangata lava ia mai I lo tangata whātua tua a o le whaipuri e ese lo whiwhi I le mea lea I to tonu o whai o le whaao ngā ina o a tātou whātua tuanga e una ia ai ni mana onga whapuri Le te tai o le vanga wha upu whai o le Samoa o Poto po le Samoa Uniting Party, le fionga fia mena o mi mata awha. O le iere fuafuanga le te tai malana vanga wha upu whai, o le awha alau I loa I se teimi e le o toi mamao. Ona sui wha tutu malana anava tau, o le awhina wai le whainga palo tau au le tātu usinu I le masina o Aukuso. O le tawalunga leo le ngā ruenga o le nei vai aso, seifua. Ta lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Rawa whafonga le turus whapo tātou tala mai Samoa e pe ona fonga da tu mata breina le fionga na lo lia ngal mana autanga vaia tu na vao tipi autanga vaia ram figure to whafonga I le tulai fitu I le poa na nei e talsia ua sao ialo I tu mftanga o vai ainga o le reia wauli e ma o lo tau mawhalawa tanga tayela na ia seleni na anuelo na afu Melo fisalava ai tau le somo au kilani to uluva vasalo ai wanga e mai ono yai ia wila mawhai tili ili tu isi sifo ia po le West Coast I langa iantu le poa na nei so liangi mai le somo au kilani meli tu I saute sifo e malo losi le tau whatau tau inisi u teimi o le awoli malanga iantu I le poa na nei o langona I la sol sa o le maanti ati o le manulu Ioi, o le efa mai isfun ma le whāti kiri e le malu o le reia so for waile. O le poa na neimo au ki lani ioi, sa hau ni wha le mai lava oe e ma o mai tato uma.
O le a tātou whiloa I malefitu tikeri I le poana nei. E ngoto le la I le whiawhiana nei le sfutolo minute te ai le tu la e lima. O le aso a tai au so ne le la I le lusful valu minute te ai le fitu I le tai au mo au kilani. O le ai wanga me ona mamafa timunga inisio no whanga anto ai mawhai tili mawila e ma timu aisa pe tai e kilia mai timu la wauli a tai au. O le angi mai sa vili mai le tu I man tu I sisifo fa solo ina angi mai le tu I saute inisio timu o le tai au mo au kilani. Tui wha talavantu lo tātou turu I Samoa le niwhaenga le aso le vengani le tātou tala o le tau mo o tau. O winga o le tau mo Samoa I le so o au savili o le matau polu o le ofiti ai pēr Samoa. Mai au mai au ma timu e awhiai le anturu I nisiu taimi. O le venga mo le so mo Samoa le lei winga o le tau se I vangara ai nai timu. O le venga mo le aso anta heo le ato ulu va solo ai ia nai timu. O le tulanga nai pio ni e winga o le tau I le so e le ngata mo au kilani ewa before I lo tātou wha sinumanga I Samoa. Le Little Feet Childcare, tatala I le asonga fua a nga I le aso whareile mai le fitu I le tae au, a nga I le ono I le afiafi, maua le avanoa o le pepe whato a whanau, a nga I le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu I tūla, e a onga I le tamaititi 3 tausanga a nga I lunga, e a unnoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo I le tae au, ma toi mau moli I le fale I le afiafi. Ma wafua le lunch I aso uma. Talia wins quotes. Whafsota I loa la walo I le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. O I sauni malanga I Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se ta'wale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao, e mawhaiona piki le ta'wale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina rei tupu se whalewelawe ai o loo iai le puipuinga, mana tua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I lau credit card, e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe, a oe malanga asiasi I Samoa. Sunga o whenga whakao e lo kawale fō maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilani. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A o le me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta'awale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta'awale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na o le se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga I le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! Hai ana fai! Oaste no mga imaguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloa e teno whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga va aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovar selau ono lua lua valo fitu tasi. Ovar selau ono lua lua valo fitu tasi. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Ai o le la
Uma fofanga Tipo pia so una Vai vai lo putino talumai oi sunga Olo alo faili gatama Se ilonga ole o tina te mawhai Ai tu uia Saula vau se asu I moa e se tali o nai o umana Fitu ole langi se ita umai Se a ole sami se tala no amai Ua matole la saule poni sa Ua lilo tu ai o folina Oe ole ari ole taimane A oi tau se mai ta avale vale Wa ole loa Ina pea e se a Ua whaingata i o se fufuanga Oe lava o sia utai mane moni Na o fili fili ai le wha maoni Malo utali tonu O lau lava sa eli Ai leva me ona umai lon keli Fitu ole langi se sa umai Sei a ole sami sei tala no mai Uang tole la saule poni sa Ua lilo tu ai o folina Fitu ole langi sei ta mai Noivo tu, amo. Le si whangamali na le fionga ia pese ta puni le nei vaingo le mauli ia ma le pese ua whaingo ina ua mai le keni o le asfareile ia i tātou pole mai lo ke jai le lofo le li ua jai mai lo tau soi fuamalo mātou nei ola tātou te toi whitapai
longa o pe mga o le le fa unga o le diva ia se mo mo le masina lo no o le rifo i tusanga lua fe lo lima ma lo le soifo maua ma le langi a mama pe sila fa ma i o le fulu ia ma le mangfa ma i se pe ona fa ina i fo i o tanto soifo ma lo ina o le mepi tosili o le tahua o lo tamu whaila wa oia e fofo oe ngasi ia o le mepi tosili nana tahua o le ingu o le pengkolo ingu ma le vai kakau i ei ma le meo le a ki polo ia ko i ei masinga au hani e tutonu o le vaivela ia e pese ala ia le ke ia wa umale so a ia ma lo le fa ma lo si tu te manga wenga pe o ga panti ai lo tupa ia ma lo tu malu e le ding vai so pupu e pe o ia le tele o tanto ia ma lo i le songa fua ia le wa to ma lo fui pe mai ale ding ia so for really e mo le tulanga fa traile sunga la wa o le fianga le tu langi ia taito mo lana tu tua e pe o le tu ma futo mo ia le tu la hiva si uli me fo stimulate ma wantu o le tanto ma traile tu ona o fonga mo se manu por la mede le avolo da fonga mo si uli tu la fa e le fiafiana nei ya ole va io tu fa ma mo ilanga ia tu le ole le maleva le manukau ai ole no fonga o le ele tanto officer o le matua sulu matango fia mai lava ia ave o le la o lo fenga sulu ai fuita vale ila to o lo fa o wina la to te ma faiva lo filima o le dei fo ia so for really ma lo le so fu mo wia ma le langi e mama o ina i lu matan tano la tanto fi lo ile dei va hanga la so ia va ai la fa vitaini te o mal de ya so te li fa te le lo fo le tu le o tanto o li ma ye le de va en la wo ya o fa un o ya so o le mele o te ata ai la ka ma ka pu ai au le au la pi vo le au ki so fo ngore ka alonga ngi me le reach ya o la no fa mai ja o la me ku pu pe a ngai ke we se fa le kongu nga o fa sole o no winga ni o ka po i o ko wanga longo fa kusko ingo ko ya la nga o la ta pena le sunga la o ila no finga malanga ya manuia lo la to le e mano la to le dai lo sunga la wa ele kala le si ko inga ma ko don't forget the jump when you coming back ya o sunga la wa o la e fa malanga ya ili si fo yo na fu nga ina ile to wo to ma lo si le Australia ya ele ta wa tu po nga fe Australia na malanga to le sunga la wa e na po le ya mluia le finga malanga e michila la ngoina o lana upu fola janto to fi lo ai so mo ya na malanga mo kupa o le wa pala ai loko la ori ile la ko ka longa le finga ngi le reach o le kai se kai mi ka longa tu sa le wa ma tana fai ma ari se ya o mi e maua le vangore au kusape fa ia inga fa ku yoi e maua e mangu voila o le top 6 nga ale fa au e mo mianga o ilunga i semi fai a fa ia inga la ko wa ia mau ki ngoa e fa ia inga i ai se kele ia au lavange i kiki voila no se fast food e kusa o le manga ke alo fa jo le ya tu veve ben o le mafuta mai nai kala estete i le lau mua o le Crusaders ia be fo se uso ia Terence Hanke o ngala ke ia wa ko fefe o le i fa ia ka longa o le mepi to sili na tau o le mawala vano o lona ponganga e ka kaunga laka pe kasi le ai ko ke fa ia inga a lai mawalunga umatou ai male au le manu malo ia o nai te lila vano e sa o to ilunga ile sai mi fai o longo winga ka kalo ka ko le sorgi penga vole kalo sunga la o le malang le ni ia e no fa mai ma to a ma to le manu malo ia ma to foi ina ai se tas seri e se vuio ko inga ka kalo va peari ya wa le mena no i le tanto tam sang o le Super Rugby Pacific i le dito sang o lenga ka pua i marvalos e sa o mai runga i le top 8 tot ai ki wo so le ka si ka ko ami o lenga le top 6 le wa lu e lenga ka le top 6 ya e sa wan mal mai le inga e mai o le au e fa ina ai tele o la tu ai
e ole au nā le la maua le si avanoa wai tolu avanoa o au e manu mahalo mai I ta longa I e top ia wha popo toile ma le avanoa e tasi lena o le au na whaia ina ia o le toi maula avanoa anga I e tuilu e maa ngai ala ia le avanoa le mo le au lea e whaia ina ai tele o la tu wai ai le anga le mo le meo le au fo ilinga champingi mua pe wa keringi anga champingi ai koe oki I ka alonga I e whaia nei le whai unga le whaia o le ua ke I le whai kaua kui ia I sau noa ngai uso I nga kalangoa mai kia uiku la wa mai tole o longo winga a ke le ala ma ko ai ala ma ke whaia inga sawa ioi pe ava pe ngai ke le ku ai le ko whaia inga I le whaia inga o le si au o le poa nane na le tasi le ta longa le usau ni mai o le ta longa le va o le Crusaders ia ma le Reds o le tama tua pe umala vo le luafes fulu luafes fulu to le nanga tama I le champini le au le Queensland Reds wangalo ia ui stousang ia ai e kusa o le ke va ai tu longa le tatou teimo o le teimo le dei o lo o tu langa lima ia le au le Reds o le mena na le la vai ton o le tatou tamu sanga le ai le vai atfa ngole ia vai aso o le au le Crusaders le ai tu langa lua ia o le tu lua ma le tu lima o le aso antai o le tu langa mua e lungo le table ia ma le tu langa ono ia o le kako kala vui le fai e tu lua ia le malo ia po le manuia ia mar fale kong al mele la kieka ko au e fale kong pe malolo ia pe no vetu o dai mo wala no e wangi ngalo le finga le upor ka kalonga leri ia mato fu ina ni ice tele e malolo ile ai tas ele o se me fo ida o le aka ko ka ai ma ai ri kai se aso o na o le fa mana tu lava ya to oi fa le ola se sky lo monta po lo lao ya le ava no vo ni ma le lao e ke sila ai ko ko oi ia pe te mafau fau no to vo le po inicio lo to ai o le ngai ola le la ko Sky TV ia ke asi le po ana nei mana tua fitu tike rile malulu o le po ana nei eles kama I malulu o te iana nei le taia soli e se le sa wala ma aki o le sa wala malulu le sa wala nei le taia ia le famile o fisola va ai tau soli fitu tike rile po ana nei ia e se halale amatanga o le masino yuni e se lona solona ono o le wa tatu o ri lona lofa malona le ia talo si o le hamba wi tatu uma a fefo ai malai fu mai le ia so for wile ia po le nawa e sa uni te tofa yo tofanga malu le ia stofi le to no ia for lau ilangi ma ia ia faise mi di mali ia matua I mawani a miti se tolu pe fa ina ia lia toile so fo wa daiao wo tala no vo ia o tole pi haindia to taimi mo to waso I to no e makau kia fo ile mali eli of tawinga ali el kamalo o Donald Trump ia maleli I millionaire pe billionaire ile la no langi ato kamalo Elon Musk o e sila fia afai o le te fa nga ina le tautua ale compagnia ta o Starlink le wanga lue fa va lua nei ma le compagnie le sa fa ingoina le Vodafone I tono New Zealand le wa fa ingoina o le One New Zealand o le compagnie na o le Starlink o se tasina o compagnie ale li billionaire ia Elon Musk ale me ala watu o ma sai sila la fa ma le li president ma le tuala o le fa tau le li billionaire ia le mo le social media platform le sa fa ingo le Twitter yesola man tua sa tau vale Twitter ma le Facebook fa tau lola ia le kabalo Elon Musk sui lo ma le ngo o le ko Twitter ala wa fa ingo le X XYZ o le mera le ku po le vesinga na wori o la wa makanga la welis ia mo me vui o me ngole ia pe o mo me vui o fa mo manga aliska ngaka o la ngo fo mariska ngaka eo e mara tua e foi le o le foi
social media platform. Ale di President ia Donald Trump. Waka ke ia koe foi lo foi tau atu ia na leila le taiau. E iai ia lana platform. O lea e whaingoina, se iau koe wa ai kasi koe i. E mana tuana i le taimi na whaasalaina i le ri President a o lei a vea lea ia peito e pale mai le tofi President. Ioi, nga ban malunga o le social media, ban mai lunga o le Facebook, ban mai lunga o le Twitter, ban mai lunga o le Instagram. Ia anu lolo ka malo o Donald Trump. Faulanga ia kampangi ioi, i le kele ai o anga kupe. O le ala si ukaua wa ai i po le ngo lang kampangi i le safai. O le o mai lava le temility. O le o la le social media platform. O le i President ia Donald Trump. O le vaenga le wa whaafefe nei e le li i oifo. O Elon Musk i le li President o Amerika. Fai mai. E iei whaila o lo na e le ba lo Amerika i le temility. E iei le pi tanga po le so tanga. O le li President ia Donald Trump. Ma se tasi o li i milionea ua maliu. Ona sa pule le ola se tulau. Le li i lea o iPhone. O Epstein. E iei ata na pu e le ngantou le li President ia Donald Trump ia so la o laiti. A iei fo le so tanga ma se tasi o le i pelenise. Le li o Prince Andrew. O le a inga tupo Peritania. Le fo ina sa wilunga o telefo. I le tele o masina o le dātau sanga ua tuana iatu. Ia o le mea lare kupu. O le wherkau e ngā maa la wari ia. Ia matau whaafefe. E whamei o le mea o kongkalaki. A le malo a Amerika. Ia o le manu malo a ile li i billionaire. Ia Elon Musk. A le lau whamei le li President. E ke koe whai mai loa se iro ma kongkalaki ia. Ia e pio mea ka mai ki whele le whamei. Ke ka uaro o ka uaro whi moe. Ia e toa whiu tātou ora o whira ngā mering i waika. Whamai, e ke pisa lo o kau kala lo fo. A leo ngā whamai, se lau ka lau ke le whai saka. Ia, o le wai, o la waika i ka i o malo. So le, e maka o kia le mele tupu mai ai. Ile nei whai wai tau. Ia, e se i o koe maua la le ngōra kampangi. Ar ka malo ai fo. Le kampangi social media na le li President. Ia, o no toi whai lo atu. Oilea. E ka o le Truth Social. Yo, o le Truth Social le ngoa o le social media platform. A le li President e Donald Trump. So ne mako kia hui e koe ngā me wa pengi. Ya, wala wanga kala. Te kako wo. Te kako wo vui le se whai, se kako kala. Ya, wa e o lau te vai atu. O le si au le matoi po pole al teimini. Whai atu ai fo. Ya, o le au le a le ta alo ma le au matai le aso a tau. Te le ilo pole ale mea le na popoli. O te le ilo pole ale mea wale na fefefe fu. Ia o te le ilo fo. Pole ale mea o le a toi a apa ila. Ina i tamala e manu nua. E o mai e wha a toa ila na tuwa. Ioi. Se malia mai. Ioi. O le mea uai. O le mea ngai e o ai ka kukaya. O le aso hantai au. Ia wale poa nana i e ftau i le Crusaders ma le Reds. Lima minu te ele fitu. Ele pole ana. Nei. O le aso atai, le o le antali malo i le aua matai, i le aua le blues, malanga atu i le lo. Ia ua fwoi le ta'alonga, po le isi semi, ioi, le isi atatou ta'alonga na, i le afiafia atai au. O le taulunga lea, i le ta'alonga le Brumbies ma le Hurricanes, ia o le whaia nei le 5 minute te ai le afoleiva i le po atai au. Ia e mauti noala au e manu malo e tolu, a o le isi kolu. E iei au e lua o le awhia ngai e maleloi matamaling e le nganta i le whaia ina ia a o le whaia ina i au pito i sili ia po o ai e pito i sili o na mawala lalo e oi o le whamanatu le rivango le ako e te whia pālota i Samoa ia a whi o lau tali o li ioe le si tala online le tōa tuno ia matapena lau pasese o lau pocket money, o lau extra money, e te alu e sa moe whaatino, ia pe wha umalau le stala ma lau pāluta.
Ele manao ile faya ina, e manao lava e tunsona te. E lau mai loa parota e lima e silia e sitoia ina. Susumu loa lava lona fale toia, tima le lau tuma lona aina. Tuia na winga le anga va ai lea tua lai e sila sila. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Tau mo le aso. Aua e te tau ana wina le isi tangata. Lua te whaatino le mea e se. Ke nese, lona mata upu e tolu, o le foi upu e ono. Ona vaai atu lea o le whawhine i le la au, e le lei lava pe a ai ai. Ma ua mātango fia mai.
O le la au fo i e ao ngā, e maua ai le poto. O na tango ai lea o ia i lona fua. Ma ua ai ai. Na ia avatu foi i lana tāne. Whaatasi ma ia. Na ai ai foi o ia. E ese le manino. E ese foi le malamalama o whaatonunga le atua ia a tamu ma ewa i le amatanga. Pule i la au uma o le whaatoanga. Ai tasi le la au e awane i a ai ai. O le la au o lo utotonu o le whaatoanga. Ai ua tau a nau e le ngata. Ma tau wha oso le ngata ia ewa. La te whaia le mea se. Lua te leo ti a pe a lua a ai i fua o le la au. E pupula lua mata peini atua. Ma lua i loa le mea e le lei, mai le mea e le anga. O le ngā ruenga lea satani yaso uma ilo tātou wola. E tau a nau, ma tau wha oso i tātou. Tātou te whaatino le mea e se. E tau a nau foi oe satani. Ia whai oe matangata, tau anau. Matangata tau wha oso. I le isi tangata, e whaatino le mea e se. O se whaafita auri onga le nei i o tātou waso. O tangata tau anau, matangata tau wha oso. Tātou te whaatino le mea e se. E tau anau oe i tupe. E wha oso oe i mea ai. E wha ole oe i whanua masuafa. Aua le se e tia ngō fie lau tōwha i le mea e se. Aua le se e tia ngō fie lau whaautanga i le mea e le anga. Aua fo i le tō sina sau wha i unga whai i ta ngata tau wha se. Se i toe sila ne a i le wha i unga o le neivai aso. Po tau anau oe se tasi. Po tau wha oso oe se tasi. Lua te whaatino le mea e se. Ai a, pe a se i te e atu ia, i le tangata tau wha oso, ma le tangata tau anau, tātou te o, e matua i fuli, e whai le mea se. Tātou te taro. Le atua lo whae, le lingi mai au whaamanuianga i tautua ma au nanga a lau leiti o, ma lau televise whaasalalau i le radio Samoa. Whaamanuia tautua ma au nanga o tangata waala usuai i le nei fo i aso fo. Whaamanuia le mai moa, whaafonga, sila, alou atunu. Lui tauina pea Samoa i lou fina ngalo pa ia. Le atuai, a oa o maia i mātou i le nei aso. Aua nei taua na wina i mātou e tangata. Mātou te whaatino mea e se. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atuai nei. Amene.
Suvanga malina le fipese e whakasa Jerusalem fau mai Amerika Samoa o la nei upu tasi nei pese se lau tolu lima ale e whakasa na ale tu special e whakasa e pe on tolu ngā tuile polakala mena o le hafu ile ngōna kako polakala lui tau mole so mole tulanga taile sunga ile whaifi au ya Reverend eti sone ngafa mole tanto polakala me ele ngata ile so ya ole dei fo iwa so ado ya mau pele malo si latino sili aile nganga ya wale tua ma lona fina ngalo mo so na fa poponga ile dava is fope tanto olia ilona lofa malona le o lewa si atu ile toitasi le minuto na tale o le tula e tasi te pena mai foi le fionga ya le lu ali Aisha Hooch mo ta tala i vai frua i le tula tasi le o nei e fa malo si atu e fa wa ta tunga wenga fa i tele mana e fa o le pule a oi I want to make you a puli e mo oi le lao sambo le lanula nua wapela nua na abe ile lang iyo tapisa vali uani malu le tau afia ina uatua na ia tuolela tau ane souzi ete tirua na fao ane veliuliua ile solo tamaitai Sabali le laungantasi sasala e manongyo na toula langa ali mana yale penga solo ali na foio la toata ile sabi o maya tato mua ya samoa masio na lafanu o maya tato mua ya samoa masio na lafanu E whaatalo whātu o se whaapoponga le nei o tātou tāla fau mo le nei tū lao le asforeile, mai lo Radio Samoa. I talo to mua, ua whaalia nei whaanoa noa ngau pūle nu, o whaitu o Palmerston North, mahoro whenua, i se mata upuna tūla i mai le vai aso na se imbai atu nei, i la awhia ai o nisi o le mamalo le atu nuu. O lea mata upu mo le sila fia o se whaalawe na tūla i mai 11, o se tū unga ta avale, ma o le taunu unga o nei tu unga na lawewe ai tangata i to fitu. Mai i report e whai lava sina to o tele o tangata na iei potonga le whaatino ai o nei tu unga ta vale. Mana o atua i lava leo e tau mawhai e whaata ape. E to o se fulu tangata na tau fia masaisai e leo i lea po. Ma o le to o fitu na a fia e au fia ai fo i mani malo le malo si to o lua. O tūlanga mata utia i lea mata upu o le wa ai o ta avale o lo misalo mia na awai tu unga ta avale nei. Ma a fia ai tangata. Ua whaasala lawina ma ua whaata watu i le marketi i lunga o penga tawhailangi po social media i le vaenga o Facebook Marketplace. Ma ua i reporti mai leo o le tasi o taavale o lo lisi i lunga o taavale whaata watu. O lo whailo ai i atale awai i tauwanga whaaviri pau po le burnouts. O le tasi e le aise waf po le warrant of fitness e whailo ai le saunga le mu ma le whaonga ino le taavale ma ele i resi tala foi. O nisio taavale sa taofia pe sa impound mua e leo. O lo fa solo peso su e ngā leo tu sai ma le whaalawe na tūla i mai le vai aso utua nai. Ai ua whautua ina e malo le malo tangata lau teleo lo o tangai e whaatauni ta vale mai maketi ese i lunga o pengs whailangi. Ina ia mātai tu ina le leitu langa uma o le ta vale. Ona o leo no a fiai o nei aseta i sori ngā tūla fono. Ai a mauti no le leile fesili ai i e o lo whaatau ina atu ta vale. I tūlanga o le saunga le mu o nei aseta. O lo tau sa ilia nei e leo se tina fitus fuluiva le matua o kalaisi tete. Whamawina na amata sa ili mai lava lea tina talu mai le aso lulu. I tala anga o lea mata upuna muli wa aya Elizabeth Nichols o nga i ese mai le fale tau siaitanga ta matatua po le rest home i le Bartlett Street, Riccarton, i le itu lae ono le afiafi.
E o mai lava i le teimi nei o lo tau sa ilia pea Elizabeth. Ma o talo sanga ina i leo le mamalu lau tele o le atunu o lo alala mpapa ao i lea whaitu o kalai si tete. Mo se feso swani ina ia siaki ane lava o lato tua maota malawa i mawava ai ane lea tina. Ta ua e lea lii o Elizabeth o loo au mauliti nai le rest home. Ona o tu langa ua yailo na soifua maloloina. Ua whapinao na afia le dementia a o lona tatalo ina ia vave maua si ona to lua. Ua whaalia foi popole ngā leo le tūlanga mā ale o loo iai nei Elizabeth. Ai maise o le matautia ua iai nei le malulu o le aai o kalai stete. E ono te le lava le afianga i lona soifua maloloina. O le taimi muli na ai lea tina o ia ofuina se ofu vai lanu moana, ma se ofu alunga 5 uumi po o le blue pants dark coloured long sleeves top, ma se vai lanu uliuli. O lo whaatino pea sa ilinga leo, ma ua fautua ina le mamalu lau tele, ina ia vave whafsota i atu le lato o ofisa i le tasi, pe a whai o iai se tasi o lo o si la fia se whamtalanga, po i lo fo i se itu o lo iai Elizabeth. Inisio tala au whasalo ai lo ilonga o la fonga al vaenga o tupe maua le atu nuu po le Inland Revenue Department, le IRD, ua whamaunia mai e latalava i le iwa piliona le au whainga o la fonga e le ititongi atu e le tōtele. Ma ua amatai nei ngā luenga whaatino le IRD e ilo mtaumu sa ili tangata ai whaapea whaala putuputonga e le ititongi atu o la atu la fonga. O whailo fo i paketi wharetupe o le nei tausanga lua o lua 5 e 5 miliona o whaamtu watu nei le ofisa. Ina ia sanga whaamausa li ai ngā luenga whaatino. Tau mwhainga ina ia maua le toa tele e leo whaamaoni ma whaia ni o lātou la fonga. Ma olo ia nei le nauno ta inga i le whaapopo ai o tupe i nei ngā luenga whaatino o le awa aia pea le maua lunga o seleni e ono maua. Mai tala mulmuli o tala sanga ina e malu le malo tangata nu o le whaitu o whangarei. Moni whamtalanga e tu sai ma se mata upu na awhia i se tasi o tamaitai. Ina wa awe whaamalo si i whafo malana ta awale e ni au whao mea whao ngā ai ni au penga matautia. Ta awai reporte to o lua ni ali ina whaia lea ngā inga whaisotu la fono. Mai whamtalanga ma le sātini sinia o se leo sue whaapitoa o lo nafa ma lea mata upu ia Detective Senior Sergeant Michelle Harris. Na whaatope na o ese nei a lii ma le taawale a leo lo a fia, ma whaale ngai nā tuai lava ma le taawale e wha, a o tau mawhaianga i ese ma le nufuanga. Ta ua le sa tini si nia i fisoswani a nisi o tangata lau tele na mawai lava e leo i a lii, e le ma mau atu lava, ma le nufuanga na whaatino ai a la so ni ngatu la fono. Na sai ma tau fia e leo, whapina foi o na tau fia o penga matautia na o la wha o ngā ina. E ui le maua ai o ia li o lo tarsanga ina e leo so se tasi lava na moli mawina ngā o inga i la ua nei. Wha solo lava i le taimi na whaatino ai tūlanga le tau wha amatau ma ave wha amalosi i whafo mai le taawale le tamaitai o lo a fia le mta upu. Ua tū lai lumo le wha amsinonga whaitu malo whangarei ia li ma o molia i le wha o mea matu ia ma le loto e ngā o ia se mea tō tino. O tātou telefona mo le nei tūlao le aswhareile whaaftai whaafonga mai. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Greeting and gentlemen to all the humbles around the world, especially to our families who bring for us back home, yeah. We send our love to those who are saving our eye, we call them out manga. Kamalos use of those got your back. Much love, feeling a bit of in the love. Find the boy you all. Special dedication to those who are around the world. Feeling a bit of in the love. Find the boy you all. Shallow, Lima, Zuma, Shabala. Emana tua peça walo. Lo wainga elenga lo atu. Ete malu pea oe. Ilo watu. Pe amana tu ile amatanga. E malingi ayo ulot mata. Fia fianga ilo wa asino manga. Susu aka amalama. Baba aya tulava. Ewi ina faika tatawa. Na utu ola tainga. Banga olea mo pamonina. Uti mai ai
Se mua I tapatu le tai le puna manuia una o le tua. Se e so fa timo manilingi va ua manuia mo na yuso lo fe ngai ma le tautua. O le talo le ma leo le ngai le lo suafa. O pomu de rapa kama fa inga popo kuri nga mang o fongo de ngu o paki nga a ko nga la fo peso lo loku ke pai kai se ko su le va. O le kau ku le ai o se fo e pe le ma ai o maka o le ko. Ma fa ia kula o fa ma lo si o me o mangai lo ai le ko among. Sale usa fa se ai ma tapua e mai. O le tala wa manuia ai so tata uma fa. E pele le lo le tapua e ma a o alo fa I patam a e tau I manuia. Su ele fa amalama. Fungamalio ma Neymar Leota Rolani le malolo ai masi ma Shiloh stau mata fa e la kwambanga o laus e mo pesi wa foi goina susu ele fa mala mai to rongan to ai dan to telefon e pe o ta pedina ma fungadan to ele fionga ya lulu eli ai shahuj olivang on telefon radio sa mo ole was fulu no midu to te nailing to line tasiu de lo na want to fu yanto le to tele yala to ngal wenga chute ya ma faiva pe o to fi yai ele dei vai ngo le so fa tasi mai lo ma le sa ole telinga ya le ala au kuso fi le le Enterprise Motor Group in Marukau wa fo is dan to li poti la ngan to le fa unga ole nei ya va ya so fa jalavan to le telinga le ala ma ole fi le faiva ya ma fo le tawa tai tu te mga wenga ole dei vai ya so po o tu te ma faiva lo filim ya ta tu tau faiva ma lo fo le tawa tai ma lo le tau ina fo se tato watu no ya faftai le tu le fo mo ne la tato to e tatara no ai fo ya ma fo fai lo ino sio ma to fo i au na nei manukau ya ma lo sai pua lo ina lo wa tau ya lo fa penana lo fangeta to le tu nei fo i fa un nei va ya ya ole tulanga nai pio le ya wa tanto wa le fo le ya so for really ya wa man tan sa malia le manulu ya ole to tunu ole mena le ya ole ko fa la bra ya o te lo na wa te le la vina pupunga ka ko kipo koko ile o danga le Enterprise wa le manual tanto tunu ole ya nga ya wale sa ilingo stavale ile to wa William Leon no sfulmon to buto sangale ya fa fitai ya pe tu langana e paule le mele mawatele ole koko bole mo ai lo mo ko palangi ya po le hot chocolate fa mai ya ka bi fa ma sangi ya pa tai mo mato wa no ya lo ya foi inicio pa se ngai lo i mato lo toa ya lo sai la to ta vale mi tulanga pa pe
ia pe ua maolunga I fo le nei aso I nisi fo o ngā lea tua lo whai ona su mai fo ima tala mai au nei aso ia lea ua wha mai a ia tūlanga o lātou tā vale ia mo fo le nei lau lau wha talo whatuai le wha fonga mausi tātou atunu o lo whai ona ma ua tā whasalonga le nei taimi o le aso ia tā tonu lawa la mona o lo tātou tau whai maua le ma whanawhana o le li e uina ma lulu mai ma sui mai fo ia tūlanga le tau ia ai o lo maulunga rawa le langona o lo ma tau whai manuia le lofa maleanga le tua ia o tūlanga ia I le whātaunga o tā wale nei fo I ma tau fo I company ia le peona saunoa ia whongamua ia pai po si level tau tua ia enterprise le ngata se tātou atunu ia mai se fo I le lolo ni sila ia I tūlanga o whātaunga tā wale I tūlanga whapea ia o le terminei o lo te le mānoanoa ia tātou tā wale whai mai lau whiriwhiringa ia o lo iai fo ia tātou tā wale fo I lea mai sa le tūle o le under 10 ia o lo te lea tātou tā wale I le se fulo ngai lalo ia nei fo I vai tau le toi whai ngofie ia atonu fo I le ngata ina le leimo le pensini tūlanga whapena ia mai se fo ia le tau whaasosoa fo I tūlanga o le paketi nei ainga ia pe lala leo lo tele mano no ia tātou tā wale I lalo le sefulu afe ia tūlanga o masani lava lo tele tātou piki apu ia tūlanga o tātou people mover ia po coaches mai le tai balu tai fitu ma ngā ilunga ia no fo mo ai ngā to tele ia tele mano no ia tātou SUV ia e o atu lava le lua whelua tolu lua whelua wha lo maua tātou tā vale mana I tono tātou lo toa ia tūlanga o EVs ia po electric vehicles ia o le tamafo lea o le afa le electric afa ia le tūlanga pensini ia po hybrid ia lo telemano noa ia nai tātou tā vale na ia mai se fo le nei vai tau le tau o pensini ia e soani malo si tūlanga o le whaasoa tūlanga whapea ia ona o le tau lele o le longana ai o lo o iai le tātou website o tātou website le mwhai o na maua mai a tātou stock ia o le enterprisecars.co.nz na whai o na e sua I lunga lo iai uma tātou tā vale na lo iai fut ma le linki au tāfo tā vale taitasi mwhai o na whai mei lau finance pia whapea e te au tiratila e whai le finance mo whatu peina lo sa ia mo la tau fōlo I whafo atu au kilani ia o lo iai o tātou website lava nai whai o na access mai ai ia ma whanga ioi mai ia lau tausanga ia aile ia ona mautulo fo I mea uma ia on whai fo leo na tātou so tai ia mautu tūlanga o le stu mai ia pito me fo I le company ia tūlanga o pasi se whai ona su mai ai I piki aku lau sa ia mo tūlanga umalawa ia e mawhai ona maua I mātou I nei tātou address o le 5 fitu nga I le 5 fitu tolu I nei Quays Half Road e lua tātou yard ia e le whai ana mesia le le building la poana o e lanu orange ia o lo whai ona iai maua I nā tātou lotoa ia mo nis foi whamtalanga whai ona e vidi mai ia ma so tai mai foi lau lava ngana I o Barcelau ono tasiono fata sivalu o Barcelau ono tasiono fata sivalu ia polo whai ona moa mai le sunga le lipule a Terry Corn ia tamafo ia taua papo ia porto au na nei o fielele au kuso leala au kuso fielele ia whai ona so tai mai ia tala no tātou ngana ia lama fo inisio vaenga o lo fia mawai malam anga ia tai lau talainga fongamua mātou noa ia mangia fo ia tūlanga le weekend ia e wina lo tau ia ai e lo fangia le tua ia tai fo soi fua le malu se tātou atunu i se lau fo i mua
ia mo to mo e fo e tātou so tainga ai mo nei ia manuel fa sau nes le weekend manuel tapo inga lo au ia ta e loa i se i le vai asfo. Ja, maar weer voor laat zingen. Toilet of wij le ala kusofi le leina o le totomo la danga le enterprise motor group in manukau so le ne ia so sai le divine la woli ja pole fa unga ole nei fo I va so sfului va mara minute o te ailing to line to see. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Ole wa lus fulutsa o lava minute o te ainei le tula e foi e tasi. Ole yele tanto video lea e fia awanantu mo o e mainisi foi o whaia onga I le whaantawina leo le ngana Samoa. I le vaia so neo le ngana Samoa me se le vaia so le tanto tuto tasi. E mo mo na whaantalavantu lau nanga lea foi Global Express. O le ngalu e mai dai pap toi toi lu se arona sila ma le au whinga wenga ma lo le ta whau o I ma lo le wha ma mai kolu tua lunga maruia tele ni a woliva Vitolina anai maruia lau ta po inga ia o le mena le i man toi o le lau mua matai ia e amana ia tele le au ta pua I mai nisi o au e fia awai antu le mantu lau mua tam le ala Eva before ia manu sa mo ai ono e le uso ia ma nei ma le o te rolani so se la fanga wa le malanga mami I utita mo sili va before ia tasa lau tele ma utu umala vale ma futo mele divai ngole awu io e mana ko male o pira o le ma futo mai na I Western Park Village I Ranui ai se ka ko ku I le vai ngale ia pura se la ko kala mo ka ko marona vale se fomo malangi matafi ia manu tele le vai so ngana Samoa ia ro ni tangata o Pitawai Europa la Fogusa o te sama inu o ia I motele sala fai o pale alupo sa fune ia maupolu ia o le avaa ia ma le fale tomasanga ia matau sa ia fiol tamano sina ia ai o lo aonga o le te ngalua taimi nei ia o le lamu manosi o Sherman Henry Collegiate I Otara ia o le so ia o se tofa na e fo ia nisi o sunga fai aonga ia o lo ngafa di malenga wenga o le o wina le tatu ngana I tonu o la moto tasi ia o le wa mato fatasi le nei aso ia o le malo le faleono o lo awai le lo tali malo ai le la moti lansao ia ma awai o tahu o Alfreston o James Cook o Papua ia man mato la mo Sherman Henry Collegiate ia pe o le tawal na ia so ia mai fatasi ia mato te tamo faila va ia wa fo se sawa ma fana malo soi fo mawa malangi matafi o lo ingoa o Perasi Kalati o Nui Samoa o Vaiala Falelatai Vatia le awaa e te mine o lo ngalue au nai o il colisio Alfrestone e tele lava o onga tau e mau mai le mato so tanga o te loa e faima faamalo si au fo inisio alo mawhanau pe ala to va ai atu lo o tau wivi inisio alo mai isia o ngan fa pe ala ia oi o va ai akul kamalea o lo avel ngan Samoa o maulang skol sipi ia me fai fo ia ona o au siale nei tulanga ele ngata ilea e me fai fo en maul mafutanga ma fa asoa inisio ngaluenga lo fai tonu potua onga ia taro falava ma lo lava soifua ia Samoa fa fonga mai le tula ia o lo ingoa o fata angai malo tala le komiti ia o te sau mai no o fenga ia o manono ma fusa fata ia o le aonga o ngalue nei taimi ia o la aonga mo lungai Papakura High School ma lo o ina ia le ngana Samoa ia fatasi ma le social studies ma le Samoan history ia o le fa moi o le mafutanga ia po tau ni so tanga ma to mana ia onga nei na ma to a mataina ni fa moi so tanga ia sa mata mai le tau sanga luafe ma luafe lu tolu sa amata me ma to a onga Papakura High School ia le ua so nei la ia lu tau sanga ua vai ia le ua so nei le ua tari malo nei tila sau
Ia o mea o whapeo na o mātou whamanatuina ia ma le tāua o le nei vai aso le ngana Samoa. E le ngata e whamautu ai, whamanatu le tāua o le tātou ngana e mese lava i nei tātou whanau. O ola ma soifua te tonu i New Zealand nei, tonu i Aotearoa. Ia mese le tātou anganu, ia tamu whai peo na tapu e ia le ao ngā o le ngana ma le anganu. Ia wane o tātou whanau o loo te tonu ni Aotearoa. Soifua manuia o loo ingoa Moravia tumaai tumtawai. O te tau mai i Safune, Safotu, Salilolonga, Salilesi, Maleififi. O mo le taimi nei o lea o te whaiaonga i le kolisi maolunga o se Miskuki o James Cook High School i Manrewa. O te manatu o se aonga tā ua mo le whanau e maua mai le sootanga le whaleono i le nei tausanga o le ai lava lau taimi. Tusa a whapesa ai le whainga o le whaatinoina o le awa le whanau i le taiao. Sa ai lava nei whanau sa sasi. E o mai lava tātou i le tu, e le o se mea whainga le awa e whaiwhaia le lei. So o le peilao la ua uia manatu i le tu, o le whanau o le lava la ite, o le po ie tawa o ma tawa o i le lato ngana ia mana whaatinoina o tatou tūmanga whaasamoa ia e ai lava le taimi e mau ai ia pei lava le tala le toina whai a nice Talo falava ia o lo ingoa o metau sfono tawa nai mai nu o afenga i polu ia o fale latai ia o opo i savai ia mamanase ia o matai nei ana nai fale latai le nu o le tina o tama o tau college leo te whaia o ngai le ngana Samoa walu nei le sfulu lua sfuto tau sanga ia i o tau nei a talo lava si maftanga whapea o le tele au taine o le memo mua lava o le mau o le piso ta inga walu ma whanau ia pe a tātou tilo e tūlanga tau le saunga le mua tau me ki tu atu ma le potu a onga ia ele ngata lea o lunga o nau tau lunga o le peo nilan silisila ile avol whelo inga na tāpena nei ia o tele lava avol whelo inga ni pe whainga o se ele o ye atoa le whatinoina o lea tū maleanga wha Samoa ia pe te ane lau nei tai au le modelanga ngal whaftai ma wha malu ia lasau ia o le a onga whi o lo whapena tino na tau i malai tāpena ina o le avol whelo inga ina ia mana malama fu ia lo ma whanau tini il whatinoina o lea tū maleanga wha Samoa ele ngata i lea ia o le whasofu e nisi o tālonga ma nisi o tūlanga uma whapena whaleanga nu ia e whapena ona whamasani ai le whanau ia o tele lava whanau e ngana longa lua le wha Samoa ia o mai lai tu aina ia ele ngata ina whalongo ai le whainga o upu wha Samoa ma tūlanga uma whapena e tautala wha Samoa ia whailaunga ma tūlanga uma whapena ia ai ngata whanau whasoa maisi alo ma whanau maisi a o ia ma mawai le whea whang e lava le upu masane ia o ngame whape masane i tupulanga ia ma le whalau te leino le tātou ngana le vaiaso le ngana Samoa pe ona whaatau aina le ne vaiaso Talo falava mo ngo tupu ola se nga ngongo endeme o te sau mai le afio anga o avao ma whanga malo manase i savai ia mwhale asiu ia laulii ia vailo whale ata o loo ngalue nei le kolisi o tila sau whai ma ave ma whai aonga le ngana Samoa ia mai le vasenga iwa e tau le vasenga sfurmal tolu o le manu lauti o le tausanga a tonu i la uia whai tau iai o se toe whamanatu po se toe whawhangu lea mo tātou Samoa e tau te le o tai to atasi ni mea o le whai mea malu o tātou sa ia o le waa i o tātou a inga i e tātou te malu iai ma tātou lango iai taimi o whaafitau ia a fo laula i langi ma ia pe o whaamanuianga na ona i o tātou a inga o tu umai a te i tātou o se toi whawhangu la o lea whaswhai tau po lea manu lauti la uia malama iai tātou te tua lawe o tātou a inga nu umai ka lesia ia e whaingo fie fo ila tātou whainga malanga nei fo i soifuanga o tātou o lai Lo manatu i le autu nei tausanga ia malu lau sa fo lau i langi ma o le winga o lea autu ia mawaa lo sa
e ala lea i le atua ia e whaamoemoe le atua mea uma e te whaia e manuia i lo fōlaunga. Ia ese le tāua le au tūpo le manu lau tia nei tausanga whapea ia maru lau sā o lau i langi mā. Ia o te manatu ia e tele fo i o tō whā wa e ia ala fo i lea le manu lau tia. Ia o tūsana o le tātou ngaruenga whai whatasi, ia tātou o lau whatasi, ia tātou mō fo i se manuia, ia wā fo i tātou ainga, ia nuu e kālesia me se fo i lau mua o loa o ina i le tātou ngana. Ia o le winga o le manu lau tia o le tausanga ia malu lau sā fo lau langi mā, ia o le ia malu ia i o tātou malu o le tātou ngana, ia malu o tātou anga nuu, e le ngata e a mata mai lava nei o tātou mātua, e mata mai lava i maunga te tele, ia se wha moe au wale tapu e ina le o le soifua, e mese o le tātou, le tāua o le tātou anga nuu, tāua o le tātou ngana. Ia wha peo leo na tātou folau o wale manuia o tātou tupulanga, tātou whanau whai mai, ia o waia tonu nei New Zealand o tātou nofo mau mawai. O le tapena ina o le tangata, o le folau ilangi mā, ia tapena lava o ia mo le lumanai, i se ala e te tau ona e si la fia ma e loa e te lava tapena i ma lava tā oso jina au wale lumanai. E le ngata lai tono le poto a onga. Ia ai o te tonu fo i o ainga matulanga uma wha pena i le atina ina ma le whaafai le ina o te ola ma le whanau ma le atina ina o le au ina o le whanau te tonu ainga la mesi a onga. E la le manatu tina a tia e wha lei. Ia ma te tonu ainga ma o onga. Ia le tau mate fo i se lumana i manuia o alo ma whanau tini pe o le wha mamawhana ia te uia. Ia o le tapenanga lava le tamatiti i lona lotu ia ma le mawhauwhau nono le manai. Ia malu lau sā fo lau I langi mā. A well-grounded self is a successful self. So o uia malamalama anga I lea manu lau ti. A whaapea e mausali ma mautu le malamalama o le tamaititi po le tangata lava ia I lona whaasinamanga. Ia e manuia fo I mea uma na te whaia I le lumanai a ea. O alavani la asanga e la asia le tangata I lona lumanai e manuia mea na te whaia a pe a whapea malamalama ia pa mautuma, mausalilo na ia malamalama anga I lona whasinamanga. O sa uia whaamalosi au le whanau. Pe o na whai mele upu whapar, just do it. O le tau mawhai. E le ia se me e whai sao roa. E tataua o ngai nai lape. You know, you have to fail before you succeed. O te lau whaamalosi au fwoi nai I tamaiti. Au ale mai a si se whaale o ngar upu. E alua lua sao. E au ane I motu le whao ngā ino le ngangana. Ia whao au pea, pe sao pe se se. E alua lua. Ia e le taimi o sao mamanino I lor whaale o ngā upu. Ai au mata muli whao ngā ino o le ngangana. Tau mawhai a tasi pe lua upu. Ia e uma I tausanga. Ia o se fulu pe lua sfulu. Ia lunga atu fo ia. Ia upu mawhaina whao ngā pe malama fo il tamaititi. O te whaatai atu fo I le whaia mara me malu o whaia onga o loo ngawhani man ngaluinga o le tātou ngangana. Ia ai me se fo I le tapo ingo mātua. E tele o nā whanongo ina fo I tele o taimi o le tātou ngaluinga whai whaatasi. E le mawhai o na mātou ngaluinga o mātou. Ai le eile langolango sua o alu mawhao mātua. Ia me se fo I lau mua masungo whaia onga. Ia maua lava se vai aso fia. E le whape mna o le vai aso ngan samo a aso uma I te tau na tātou whanga ina ma whaola ina le tātou ngana. Palo whalawa whaptai. Ia manuia le vai aso le ngana Samoa. Tātou nāmo o tau tupulanga a me se lava tātou sa whananau I nei New Zealand. Ia tātou tō anga e whao ngā, tātou ngangana. Ma ia tātou mita ai, e le ngata I te tonu o tātou ainga e whao ngā I so se mea te alu iai. Manuia. Ia manuia tele le vai aso le ngana Samoa I le lua afe lua lima. Mo alo ma whanau o ko tupulanga lalawao Samoa lo I New Zealand nei. Ia manuia tele le tau alo atu I
i le oina o le ngana Samoa ia tautu mau ai pea le nā. Ia, ma whaamanuia tele lea tua i o tau la asanga umalawa mō tau lumanai. Katai. Manuia tele le vai aso le ngana Samoa e whaatasi lava i le tausanga. Ia e maua lea vanoa tene mafutai ia ma whaalau tele inai ma whaamanatu inai pea le tātou ngana. Ia o tātou au maua le nei atunu te leo au te roa. Ia o whaamanuianga nā tini mai ane nai me tau sona tau anai. Ia ma lea o ngā o tau. Manuia tele le vai aso le ngana Samoa ia tēnā ne fo i leo le tūtō tasi so tātou malo. Ia o lo whape nao na whaanga solo i Samoa ia ma lo whaalor tele. Ia, e whaamanuia atu le vai aso le ngana Samoa. Ia mese lava ia i tātou tonu i nei Aotearoa New Zealand, tātou ainga woma e Masani, e mese fo ia o Samoa, mata mai lava i nei o tātou mātua, o Asina Sina, ia mese fo ia o Samoa atoa, mese ho lava tonu le nei atunu, ia e mode i fo i langanga whawhtai le tō ala leo, le Radio Samoa mo lea wanoa, ia maua fo ia nea wanoa tātou mafutai, ia le nei fo i so tanga matango fie ia wana ia onga me se fo i fa mo mo nei fa na ia manuia tu le vai aso ngana Samoa ia tō uma ia manuia faftai ia manuia tele le famna tuina le vai aso le ngana Samoa luafe dos fun malima ia fo i vi inga ile atua au manu uma tato fuafuanga ono Yesu Kristo amen. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Talofa o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu lima tausanga tautua ma o resta reino fo imole waino lo mota, falsam fatwanga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu. Falau mai lo waleni o la amos electrical il o lua fitu, lua no tolu no fitu no lua, o lua fitu, lua no tolu no fitu no lua. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whaatalofa i tātou atunu i le amatanga whoi o le yaso i le alofa o le tua, malo le soifua manuia. Mai le tusi tani e lue wha, alfe upe tols furu wha e whapea, ua uma i aso ona o whaasanga e lea o mata i le langi. O a uho nepuka nesa, ona o toi ata mai ai lea. O le upu mo o le aso le nei, o le whaea ina e mai le langi. Fai mai tala tu spa ia, mana tua nafi le sa fai fo le tala i le pa ua tu pule o ne puka nesa ina ua wha mawalunga. Ai fai mai la tala tu spa ia, ina ua iloa e ne puka nesa le mea e whaasanga iai. Ona toi whaaya ina lea o ia, fai mai la tala, wa tepa e o mata i le langi. O a ua ne puka nesa, fai mai ona o toi ata mai ai lea. Wa tepa e o ia, wa tepa i le tua.
Awafo olona tepa ifo ia te ia ma mea ua ia whaia malona malosi ngā mafuai ona pa oi lene va ai e na fintala ne pukanesa fai mai e le o papelonia ele nei sa o whaia I lo malosi le langa I taile tua ma wha maua lalo I ngā wā ua vivii e ia lava ia ai ua le vi ia le tua e o mea ua wha manuia iai le lao le sona foi mo oe le aso le nei o whea le nā e tele iai lau tepa whea ngai ke whaasanga iai o e whaasanga I mea ngā ua e whaia ma e mita ai po e whaasanga tu I le na foa I mai mea na e maua ma le na foa I atu le malosi ia te oe ma le poto ia te oe e te whai ai mea na te tilo atu nei iai o le ase mea o whaamanuia tuai le tua ia te oe ma ua I longa ai oe ia whaatita inga po lau whaamanuia le tua I lau pisinisi o nisi ua whaamanuia le tua I lana pisinisi ua lewa ai I le tua o le nga whaamanuia le pisinisi ai ua kele nga whaange o nga kau au ia mawa ai fo ia te ia whapea o longa malosi ua whapenge ia I lana pisinisi nisi fo I tangata ia ua wa ai e I lana tofinga se tofinga maualunga wa iai tofinga I tutonu o le nuu se tofinga I tutonu o le kalesia se tofinga I tutonu o le malo ua I longa ai oe o le mea tupu a elefa I keke e I unga e te pataula ia te oe ai ua e le te pa e le langi so le upula mo oe le aso le nei le ase whaea ina ai oe manatua ia e te papea I le langi a whai ua a o ina oe ma wha maua lalo ina oe ona o se ua tele lau tepa ia te oe ma mea ua e whaia o mea ua e ausia wa iloa le ki e whaia ina ai oe le tua o le iloa ona e tepa e I le langi whai mail tala ne pukanesa ua umai aso ona o whaasanga e lea o umata I le langi o a ua ne pukanesa ona o toia tamai ai lea wa iloa le mea koe restore ai le mamalu ma le tamau ainga ia ne pukanesa ma le whaia ina ua iloa e ia ona toe tepa e I le atua I le langi o le pule awao o le na te tuofia tangata ma tuuina I lunga tangata ma whaamanuia I tangata so le upu whaila mo oe le aso le nei ia iloa le mea ki whaasanga iai pe a whaamanuia ina oe a whaamaua lalo ina fo I oe a ua le whaangoangoa a e tepa e o mata I le ou tō whinga umalava ma whaamanuianga le tua whaafitai o matu iloa o la ua whio e te tuuina I lunga tangata ma e tuuina I lalo nisi matu te talo ia matu iloa na tepa ia te oe a wa o oe e te whaia ina so se tasi fi ia o Yesu amen. Oh
se lo se lau fituiva le tuae wha whaitaima lau whipese le whakasā i le pituru o Pākuranga tolu atu i le polokalaminau le Ari Tole Ola awani u tātou manatu I mea o tātou maua ona o so tātou malosi ia wai saulo le maina e whaapele le ia lo whama ala le menga e le whapenga re ki minga maua le mangui Molan tulanga fa taila sunga il feife au ya pastor la fa le copa o le Assembly of God I lano I savai mo le polokala la reto la le ngata ile so o le diva ya so atoa ala to mo se fa bo ponga ile ya so saupe anta to lia I lona lo fa malona ngai o le wan to is full tolo minuto na tale le tulai lua ye ni shira tanto fa linga ba fa silanga pa mai fa salonga fa pisi ni sinei Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Wa ye nei le la le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile a wa fa tau molo ainga I Samoa e mawhaiona whai umai oka o loa whauwhali pusa aisa o ngā umu TV moenga se tino forma le telo o loa ese o fa tau umai mawhaiona tutongi le tātou ofisa I Mangile ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa walau noa le olua tasi 5 tolu fafa olua tasi 5 tolu fafa pe emaili le info@tlmarketing.co.nz Moni si Talanga. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O le wa Joyce fuluma le tasi minuto na tala o le tula e lua I le ria woli tu pera mai le vanga o telefon ma tatu tala pe tala I tula e lua vai me la lo yo plo pepe ma tu ha fala o siu tu ba fo tali tu mosa le tu finia Agnes Verna fa before ile ainga ina Kansas City Utah e America fa malo tu fo fa tala van tu ile tira ya lofa ma I sai tu loma ma le vanga lo ma tu le vanga la woli O disi deo tātou whaalinga leu tono mailo official radio Samoa a wala vai a longa puili o lo o tau pa ia ma lo o tau mamalu I le ngātu le whaeunga o le rifo I viaso tomu atu I le tātou wha silsilanga o tātou tusi e lua e peori e le vau filifili ma le tusi o le songa a wuri ngalo sau lo minga o le tusi o le songa ato ai ma le vau filifili e maua I whaalopenga o Samoa I se sifo tutuila mamanua O risi o talatu o Samoa o ala ngā upu o la matafa yoi la matai le whainga o whaale walawe e pe o whai puiponga ma liu leo si usinga o ainga whisila whainga o Paolo o si I whaaloalo o whaalangingo I kālesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga e na o le fitu se fulu tala le tau na o le official radio Samoa I le tolu pā tolu ono Hobel Avenue Marakau e maua tuwai sau lo minga Mori si whaamtalanga wala mai le tātou ofisa I le lua ono lua tasi 5 I watolu lua ono lua tasi 5 I watolu I teimi whainga ruenga pe tanga iane I le upenga ta whailangi o le shop radio Samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whai mai eisau o kauna kiriwa sa o atualea e le tau aturo o male tau pito no. O leisia tātou whaalinga whaalelinga pepe whaalinga tū manga nuu. I le apa le whaanoalo e wala awa tuai le whalelalanga. I le mamalu le tunu e awhiwhia mai e moli mawina lana whaalelinga pepe I le whaalinga o tū manga nuu o Samoa I Marurewa. O le awanofo I le tātou te whaamanatu whaatasi eile vai aso le tūto tasi malenga ngana Samoa I au te aro nei. O le rei tau whainga e taiti lava e le matuau malana au se papa malea onga Samoa a le fale la langa I Marurewa. O le aso e whaiai o le so aso whareile aso no iuni o le apo topoto I le itulai wha e amatalia le porkalame I le afo le wha I le awhiawhinei.
O le no whanga e whai ai o le Manurewa Sports Centre i le tasi valu o Weymouth Road. Tasi valu o Weymouth Road. Tātou whilo i whiwhia ai le aso male manuia. Soifua, o lo senia e sawa tulangi o le tangaloa penina i whupō o le whaaton sili lea o le Whalelalanga Cultural and Education Centre. Male tātou wha silsilanga mole muli lewa taunu mai a inga i whale toi i vai ngā i Santu Paitea. Ma tau te whaatolo watu Samoa i lau whaafunga anga. O le rei lava wha silsilanga e wha sino tonu lea i le mafutanga alo matamba whanau uma a le tātou a inga i whale toi i vai ngā i Santu Paitea. O lo lalamba pāpā au i so sei tū o au kilani rei. E whapea o le awa tono wina lo tātou wha moe i le astona i nei le tūlai se fulurua i le awauli e te talo atuai ma le wha non tele a whai e te tau mai le ainga i whale toi su mai a whia mai tātou mafuta whaatasi le aso o tō whaina o le aso fitu o iuni lua whelua lima o lono wingo le aso antai au lea o le no whanga tātou te mafutai o le Valu Lane Road i Weymouth i Marurewa. Valu Lane Road i Weymouth i Marurewa. Morisi whamtalanga whaafsota ifo i a tātono mera ia o le olua tasi o valu wha o iwa fitu valu. Olua tasi o valu wha o iwa fitu valu. O le olua tasi lua o nolua iwa fitu o tolu. Olua tasi lua o nolua iwa fitu o tolu. Whaaftailo se nia le rei whaasilsilanga e asianta nu o sala ma lau tafi sinapati o le teitei fono ma le whaalolo lava whaafitai. O li sirau tātou whaalinga lau tonu mai le nevaenga o le aso i le tautua malau nangane i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Mo i lantou malofengai pe magaluenga tute ma faivalo filima wa isa ni telo piki mai le fana wa o le timi tua ya o stimi le to mau si yaki la ta vale po malopa wa i po lava pala i pa ya pele i ono ave au pa fo i fa se e lungo si ole aisa ama vere mo kwa la mo le fiu fa vividi e ai me se me mawai ya ai Michelle e ma fan o ma fanga pe ngai ki a kure ma fanga ai ki ri ngai ma li tono na ta e ware nga no fa long ka nga ya ma ne nga e ba se lo ngale o ka ko la mai ko e faciela e se me polis la soli ele mala lunga pazzi mai olima be a fai wa e fia be a fai wa e fia oh ma foi le fia
le maumanga ko anga e ngalue mo mama e papa ese ale o pisa ese fo i maumanga pe ia vai on time kama sini lau pe silipi kasi mafanga fanga sole resi ko sia ki uma pulu ole fanga drop ai au parse i ko marau kama o wingana ole olanga e ese uma lava tangata Ekilunga elalo de work kama ekilunga elalo de work kama ekilunga elalo de work kama sole resi ko sia ki uka ile maumanga Unga kidefa ngana ufikara esia ule manga eva maila ikama ule ngei au manga sole eva mailo ile uima ya madele pala emu madepe asa asale na oso ikele masole yang ade pasole kama eva maikuile oso ekawile nei maso ope akale fama ifika ikini ofisa asa kama ipe wala ase yo fama kala le winga ole nge kala kukusa ole ofisa ma uile manga au onga filiva ama mawafa bangu yanga enga kalupima uma ai ula pele ko anga ole olanga ese una lava tangata Ekilunga elalo de work kama ekilunga elalo de work kama ekilunga elalo de work kama sole resiko sia kiuka ile maumanga unga edefa ngala ufikara esia ule manga eva maila ikama ule ngei au manga sole eva mailo ile uima yama Ofisa pe faima umanga Kausi ainga pe ola maka Ase koe whaalongo mai kama ya kumai papunga mafa ufangwa ugo silifa afe ange ule maumanga ua ingo eke uile pala eke po ia enchoile olanga Ekilunga elalo de work kama ekilunga elalo de work kama ekilunga elalo de work kama sole resiko sia kiuka ile maumanga Aloka amua mumai madepua Usalua ole umufa akali le malanga Alaba makukueka maise au paka Wa uli paru sami headshot ile tua Belangi aingi papaka magipa Lolo wangu moe vai ai kangaka Ngungu ile sami sole mara para Oka maiki sa moa mangu ia le malanga Ekilunga elalo de work kama ekilunga elalo de work kama ekilunga elalo de work kama sole resiko sia kiuka ile maumanga unga kidefa ngala ufikara esia ule manga eva maila ikama ule ngei au manga sole eva mailo ile uima yama E whaatalo whātu o se whaapoponga le nei o tātou tāla fau mo le nei tū lao le asforeile, mai lo Radio Samoa. I talo to mua, ua whaalia nei whaanoa noa ngau pūle nu, o whaitu o Palmerston North, mahoro whenua i se mata upuna tūla i mai le vai aso na se imbai atu nei, i la awhia ai o nisi o le mamalo le atu nuu. O lea mata upu mo le sila fia o se whaalawe na tūla i mai 11, o se tū unga ta avale, ma o le taunu unga o nei tu unga na lawewe ai tangata i to fitu. Mai i report e whai lava sina to o tele o tangata na iei potonga le whaatino ai o nei tu unga ta vale. Mana o atuai lava leo e tau mawhai e whaata ape. E to o se fulu tangata na tau fia masaisai e leo i lea po. Ma o le to o fitu na a fia e au fia ai fo i mani malo le malo si to o lua. O tūlanga mata utia i lea mata upu o le va ai o ta avale o lo misalo mia na awai tu unga ta avale nei. Ma a fia ai tangata. Ua whaasala lawina ma ua whaatawatu i le marketi i lunga o penga tawhailangi po social media i le vaenga o Facebook Marketplace. Ma ua i reporti mai leo o le tasi o taavale o lo lisi i lunga o taavale whaatawatu. O lo whailo ai i atale awai i tauvanga whaaviri pau po le burnouts. O le tasi e le aise WAF po le warrant of fitness e whailo ai le saunga le mu ma le whaonga ino o le taavale ma ele i resi tala foi. O nisi o taavale sa tau fia pe sa impound mua e leo. O lo fa solo peso su e ngā leo tu sai ma le whaalawe na tūla i mai le vai aso utua nai. Ai ua whautua ina e malo le malo tangata lau teleo lo o tangai e whaatauni ta vale mai maketi ese i lunga o pengs whailangi. Ina ia mātai tu ina le leitu langa uma o le ta vale. Ona o leo no a fiai o nei aseta i sori ngā tūla fono. Ai a mauti no le leile fesili ai i e o lo whaatau ina atu ta vale. I tūlanga o le saunga le mu o nei aseta. O lo tau sa ilia nei e leo se tina fitus fuluiva le matua o kalaisi tete.
Whamawina na amata sa ili mai lava lea tina talu mai le aso lulu. I talaanga o lea mata upuna muli wa aya Elizabeth Nichols o ngai ese mai le fale tau siaitanga tamatutua po le rest home i le Bartlett Street, Riccarton, i le itu lai ono le afiafi. E o mai lava i le teimi nei o lo tau sa ilia pea Elizabeth. Ma o talo sanga ina i leo le mamalu lau tele o le atunu o lo alala mpapa ao i lea whaitu o kalai si tete. Mo se feso swani ina ia siaki ane lava o lato tua maota malawa i mawawa ai ane lea tina. Ta ua e lea lii o Elizabeth o loo au mauliti nai le rest home. Ona o tūlanga ua yailo na soifua maloloina. Ua whapinao na afia le dementia a o lona tatalo ina ia vave maua si ona to lua. Ua whaalia foi popole ngā leo le tūlanga ma ale o loo iai nei Elizabeth. Ai maise o le matautia ua iai nei le malulu o le aai o kalai stete. E ono te le lawa le afianga i lona soifua maloloina. O le taimi muli na ai lea tina o ia ofuina se ofu vai lanu moana, ma se ofu alunga 5 uumi po o le blue pants dark coloured long sleeves top, ma se vai lanu uliuli. O lo whaatino pea sa ilinga leo, ma ua fautua ina le mamalu lau tele, ina ia vave whafsota i atu le lato o ofisa i le tasi, pe a whai o iai se tasi o lo o si la fia se whamtalanga, po i lo fo i se itu o lo iai Elizabeth. Inisio tala au whasolo ai lo ilonga o la fonga al vaenga o tupe maua le atu nuu po le Inland Revenue Department, le IRD, ua whamaunia mai e latalava i le iwa piliona le au whainga o la fonga e le ititongi atu e le tōtele. Ma ua amatai nei ngā luenga whaatino le IRD e ilo mtau mawhai sa ili tangata ai whaapea whaala putuputonga e le ititongi atu o la atu la fonga. O whailo fo i pāketi wharetupe o le nei tau sanga lua o lua 5 e 5 miliona o whaamtu watu nei le ofisa. Ina ia sanga whaamausa li ai ngā luenga whaatino. Tau mawhainga ina ia maua le toa tele e leo whaamaoni mawhaia ni o lātou la fonga. Ma olo ia nei le nauno ta inga i le whaapopo ai o tupe i nei ngā luenga whaatino o le awa aia pea le maua lunga o seleni e ono maua. Mai tala mulmuli o tala sanga ina e malu le malo tangata nu o le whaitu o whangarei. Moni whamtalanga e tu sai ma se mata upu na awhia i se tasi o tamaitai. Ina wa awe whaamalo si whafo malana ta awale e ni au whao mea whao ngā ai ni au penga matautia. Ta ua reporte to o lua ni ali ina whaia lea ngā yo inga whaisotu la fono. Mai whamtalanga ma le sātini sinia o se leo sue e whaapitoa o lo nafa ma lea mata upu ia Detective Senior Sergeant Michelle Harris. Na whaatope na o ese nei a lii ma le taawale a leo lo a fia, ma whaale ngai nā tuai lava ma le taawale e wha, a o tau mawhai anga i ese ma le nufuanga. Ta ua le sa tini si nia i fisoswani a nisi o tangata lau tele na mawai lava e leo i a lii, e le ma mau atu lava, ma le nufuanga na whaatino ai a la so ni ngatu la fono. Na sai ma tau fia e leo, whapena foi o na tau fia o penga matautia na o la wha o ngā ina. E ui le maua ai o ia li o lo tarsanga ina e leo so se tasi lava na moli mawina ngā o inga i la ua nei. Wha solo lava i le taimi na whaatino ai tūlanga le tau wha amatau ma ave wha amalosi i whafo mai le taawale le tamaitai o lo a fia le mta upu. Ua tu lai lumo le wha amsinonga whaitu malo whangarei ia li ma o molia i le wha mea matu ia ma le loto e ngā o ia se mea tō tino. O tātou telefona mo le nei tū lao le asfareile wha aftai wha fonga mai. So far, so Tasi limoi votu, amo.
Sufumalina o sila on the label sila the man sa mo o le anturu tofi e le o se anturu taliola e vai tuai ia tanto polkalame fanga solo o le rifo i vainga o le so for raile ne ia so ono le masino uni lua afe lua lima mo le antulanga fa traile fionga ia le lua ia li Aisha Hooch mo anta tu tala e pe o sa e fa funga tieng
I le ni vai ngola wa uli la toi fo I mai I le so tai au pe au ia so fo ia tai au la stona ia so fu o le so fo I le July tasi I le wa o le ia la un giveaway e fia avatu mo oi le tamama oi le tina e paula o me fai o le tali me o la usili le la avatu o le giveaway o le la o le ali po le la o le toma itai e amatu fa tasi ma o lua e la ka sili le kikia kulanga ia o ngala les fa lo longa company o le eveni e veni Pacific New Zealand o le ua so di mai e ia tātou a loa ia a toa ai foi ia ma le pole tas ia pole la e nā mō te mai le pole me fai o lo tali mai la usili leo tau mai a tau le taimi lava le nei langa o le fa mai le ai ingo le tātou giveaway le nei vai ngole awo e te tau o na piki nei ai le tāpuni ala official radio Samoa e le tau le fai le fiufi nei e ka kaunga e o mai ia e vili mai fo I le temi nei masa o lautan a ka le fai kere I o mai ua e fa to fa I lau fa I longa a wa I le ma fa yona fa tali atu ses ma lau fa I longa o le mea la lea o le fasili e fa penei o le o wa pisi merka ko lenga ia se e rua kurunga le vara mua talofa ia langi e mama o ai le saunu Ana Rosa, ia, o ngai lungo la wala Ana Rosa. Le lava. E nga o ia le whakanga I leo e Afrika abore me wala au ma. Le amkava. Oh wow, o yo ngai ela driver. Ana Rosa, o fea le me ke mawai po le ale tua tusi. O le kampania e veni nei au ki lani vamulu. O fea le tua tusi e ke le me ka ora malai vale o le a le tua tusi le ngai fisi ka ngaka o ka ko ofu ye fia va tu ma o ko e ma fo kasi ia le nei talofa ia o ele suava ia oi foi le sa no o kimi oi Kiwi. Ia, sei sa ngoi ia ri kiwi. O le kwa kusio e vengi ngai au kilangi vamal. O le airport au kilangi. E ke le me ka o le airport au kilangi. Tua tusi. Tua tusi. O vea. Isso ko ka fa ya. Isi. Vai. O le langa ka wakari ka ko ofu ka va. O le te vai atu. E ele tanga to uru malo matua e tele atu ona ofu ilis a ona me ka wa e ko fu uru mo talofa ana toi puso man ia alangi mama o ile suaf ula ia o le ale kwa kusio e veni Pacifica I nei au kilani va mo mo shop built by number 1 John Golter ili apo au kafefe ola o vele ke vara ngoi o ita papa toi o ngala la isa we piki ko vat ia masalo e te kaunga e o mai ere ka pungi ka ko office le nga tai e expire ai tanto vouchers ia mai ya ras malvanga le afu ale e veni Pacific fa mo o ia le on sai mai runga le leina e te tauna e o mai nei le taina fa mo ulo on sai mai runga le leina ia le da ai o ka ko mau ale laki wa kufa o le la va ku ko lai ale ai le mo mai so lai e wona e misia ma do tuala we ile la na o le e veni Pacific e dai le shop P5 John Galter Drive. E fa fingo fia ka ko nga le mala vale ele mountain le mala warehouse na ina le shopping center le ina ile mala vale ele o ko kongo le mala vale o au tafa po fa fo mai le mala vale no fonga le ye le fo le ngol fo le Taco Bell maliki FC na la ye manai fo lo na ye na o na we mala la le even ya le even te mawaile alo e te mawaile e faitanga mo ali e te maua iai e pole tasi mo tina mata mai tai e te maua vo iai ia le tele o so si tupa ai ngā la ei
a whaafingo fiera. Ngā lo uarua i runga lau telefoni fi avea. Ia ona tāle i lalo. E Veni Pacific. Ona mauantu lola iele. Ole toa tusi e te anga ia. Tā i lalo i runga lau telefoni. Ia pa whakai inga whao ngāle mea ngāle GPS. Whao ngā kakau lau GPS. A whai e leisau teita. Ia wale ngā lau whakamal. Afu. Ole no meraivo ale Veni Pacific New Zealand. Ole o iwa ono o tasi tolu lima lua tasi. O iwa ono o tasi tolu lima lua tasi. Ya tina ya ulama yo ma siana tautonga. Ole ua laki le kako afo. I le kako whaalo manga o nge ya so for right. Ola ina ole tupao li ima le tupao tamaitai. Ya bo tamafo ima tina. Mai ras malavaenga ale e Veni Pacific New Zealand e dai le malava lili ya ula se amu ia o lua markoi inga se longolena ia tea watala ave le matangi le ya ina le manongi o fungala Samoa utamafana Neitio aletoya ina pepo Patita oto Ilonalo sata usinio Amanu malo Ileto alona loto Oleto amanusi Epule alona loto Samoa wana o elava Ina lula mitele o whanga tamba Tua whale le papa, uma whale le moana E ui ina e matiba, ai tau mawhai lava Mateo, ai fai ama fai. Oh mamana, awa te fa vai vai. Ai amana Samoa, lau tapua inga. Leona talo lua tuna mafatai lola lo fai vai.
le si whakamali ina le tōwhai a whiu semo le tufunga i le divaingo le wole ma le pese ua whaingo ina whai mai tāpua ia e male manuia. Ia, le whiwa wile le anu ware whai a koe kaya koukana. Ia e laki apea mua singa angai se kasima se ia masenga kala se rua. O lusfun mal family uta uta ene ia le tu lai lua. Ona ole vai aso ole ngangana Samoa. I to tonu o Aotearoa po o New Zealand. O le tātou wanga i anto i le sia tātou polkala. I le rei fo i vaenga o le awu. Patalo fatu i le whaia male malu o tātou atu nuu. Yang whaiona whaafonga mai. Lo lava soifua maua, malange ma. Ia o loo ingoa, o moana, vai o manu, o te sau mai nuu o moataa, o lefanga, sa whātou ai lefanga, alafua, ia maisi lava mau nuu i Samoa, i folu masawai. Ia o au o se tasi o whaiaonga, i le pailinko po le unite Samoa, nei i riti mana. Le ngoa le mata unite mua i malai ia o mātou, ia le a fo unite mua na tau a mata ai ia unite i nei au kilani po o New Zealand. Ia leo na wha ingoa i lava i le mua i malai o le unite mua na a mata o le vasenga e tasi. Ia wha solo i lava ia ma wha atupu la ia tamaiti ia ma taimila nei wa wha senga o le unite aina a mata mai i le tausanga tasiiva valu se fulu ma le ono. So o le mato unite ia o le toatele lava o le iwa fulu ma le iwa o tamaiti ia o afakasi ia e o mai le fale ia na o le faa peretania lava ia e mai la mato ta mawhai lava o le ngangana ia o mato vasenga i lua tasi o i le lua ia e wha Samoa le wha ngale ngana Samoa i le aso a toa ia o isi vasenga whio lolo ia o le fatua a tau a mata i loa na introduce le wha peretania ia au vasenga matutua e 50% wha Samoa 50% le ngangana peretania i le vaiaso iaso sa itasi o le vaiaso ia ai peo na tangtanga i mai nei aso ia o le vaiaso atua nei tofu lava tam whai lava i tofu le aso ia ma activities po ta alonga foi ia ma whai e o na awai wha atasi mai ai umale a onga unite ese wha unite nei le mato a onga falani o le maoli ia o le au unite pa langi po mainstream ia mamato. So o nei la activity days ia pena sila mai ia o lea e vai i stations o le o ta'alonga pe le ta'alonga au popo ia o le ta'alonga tosonga maia o le tuunga tanga ia o le station o panikeke o le lei ia mai se le lalanga ia nisi na o ia awala e lo mato fa soa ile fa now ile ngata moi malai ia le a onga foi ia moli tele atu le fa fetai ai mai se le radio Samoa fa sai lava mo le ava noa ia uma fai ai ona ma foi ile ne ia onga se ava noa e fa soa tuai ia nisi o vainga po o le anganu fa Samoa lo ia itsono le mata onga neva ia so ile le taso atunu uma Samoa ia mai se foi a vea foi le nei avanoa e se fa manuia tuai le vaiaso ngana Samoa e se le mamalo se o taso atunu uma ele ngata i New Zealand nei ia o atunu uma mao ia mai se lava se o taso atunu o Samoa ha fetai lava Faalia
ngā mea. Sukurumali na le punia lava ai le divaingo la woli anga du Samoa le Polyfest deputy ye le tanto pisile na mo o ma o tanto mo le divaingo la woli le use antia fami du tu te ai nile afo o le lua ile ne ya woli le so for really to lo to le to le tali mai ile tanto li poti mai ile fanga solonga le vai solona lua o le fama sinonga e pe ona la walunga I mata upu awina mai Samoa ile nei fo I vai solona lua po le vai mo mo le masino yuni lua filo lima pangale e se tulanga le ma alofie o le mfai ona mo mo sta to so to inga ma le fianga ya le ma yava mai na vai le so ya tuli tama ile vai so asau antono o tie e o telefoni si swinga ma disi o moli mau ya ma mata upu ona e si la fia leo le atuli mata ia le tatou polo kalame. Ai ila vai aso nei o le ngangana sa moi tutono New Zealand. O le na amanta mai I le aso sa na sei mawai atu nei. O le au tu o lo whape mai. Ia malu lo sa folau I langi ma. I le whapunga wha Britannia, well-grounded self is a successful self. O le visili la mo o ile de ia uli e mo mi ai so whirangano wha alia. O le aso wha sa moa ina lata mai. Po o le aso wha winga ina, wha whaingo fi. O le au tu o le vai aso le ngana sa moi tono New Zealand I le nitu sanga. Ia malu lau sa, fo lau ilangi ma. O mo iso whirangano le tolu fitu. Tasi lima I tolu tātou noa. Ia o anga ian tu ma tua ma tawa le piki mai le whana wa onga le tu wa I wa onga. Ile ne ia so for real. E ai se isi o le tau a inga I wha persona leo. Pe wha pe foi. Wha mata e avea le tale I ma le tale maasani e tau fia I lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma wha I loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Wa ye nei la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangele, a wa whātau molo a inga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhaiona tatongi le tātou ofisa I Mangele, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu whawha, olua tasi 5 tolu whawha, pe I meli le info@tlmarketing.co.nz Moni si whantalanga.
Le Little Feet Childcare. Tatala i le asongafua a ngā i le aso whareile mai le fitu i le tae au, a ngā i le ono i le afiafi. Maua le avanoa o le pepe whatu a whanau, a ngā i le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu i tūla, e a onga i le tamaititi 3 tausanga a ngā i lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo i le tae au, matoi mo moli i le fale i le afiafi. Mawafua le lunch i aso uma. Talia wins quotes. Whafsota i loa la walo i le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Taimi Oceania, Maperetania, Loma e maesa ilimano, Samoa ia saoloto, Tamasese, Ua malingi loto, Naitina ole mau, Ua aula uina ilau, Le toloto te tele, ele ai o se fefe, e au solo le pongi sa, ile vao esa ili otama, e momoli, nai alato tau mafatanga, lo waki alangona pesi o iguleo, ele pule ani palangi o la Samoa, o le mau a pule, o le mau la valeata ua, o le mau Samoa mo Samoa. Toe pule o e ni palangi tu maupe mamatala ne fa bongi sa o mata seiva ai le fa kolone na lava e fai tu la fono uma mai malo au fatasi se o ai inga na fai e papalangi e tele lava ina fetena i matatu manga masani Samoa lauanga nuku
tele le vai atu ngana Samoa ia ro ni tangata o Pitawai Europa la ko usa o te sama inu o ia I motere sala fai pale alupo sa fune ia maupolu ia ole avaa ia male fale tomasanga ia matau sa ia fiol tamano sina ia ai o lo aonga o le te ngalua e teimi nei ia o le lamu manosi o Sherman Henry Collegiate I Otara ia o le so ia o se tō whāna e fo ia nisi o sunga whai aonga ia o lo ngafa di male ngaluenga o le awa uina o le tātunga ngana I te tonu o lamu o te tasi ia o le wa mātou whatasi le nei aso ia o le manu le whaleono o lo awai le lo tali malo ai le lamu o ti lansao ia mawai o tahu o Alfriston o James Cook o Papakura ia malmatu la mua Sherman Henry Collegiate ia e pe o le tawan na ia so ia o mai patasi ia matu te tamo whailawa ia wafo I se sao aram whanau. Malo soifua maua malilangi matafi o lo ingoa o Perasi Kalati o Nui Samoa o Vaiala Falelatai Vatia le Auvaa. Le teimine o lo ngalue aunai o I le kolisi o Alfristone e tele lava o onga taua e mau mai le mato so otanga o te loa e whaima whaamalosi au fo inisi o alo mawhanau pe alato wa ai atu o lo o tau wivi inisi o alo ma isi a ongan whapeala ia oi na o wa ai akul kamalea o lo o awil ngana Samoa o maulanga skol sipi ia me whai fo e au na o au siale nei tūlanga ele ngata I lea e me whai fo e maule mawhutanga ma whaasua I nisi o ngaluenga lo o whaitutonu o potua onga. Ia, tāro whalava, ma lo lava soifua, ia Samoa whaafonga mai le nei tūla, ia o lo ingoa o whata, angai ma lo, tala le komiti, ia o te sau mai nu o whenga, ia o manono ma fusa whata, ia o le aonga o ngalue nei taimi, ia o aonga mo nungai Papakura High School, Malo o ina ia le ngana Samoa ia whaatasi ma le social studies ma le Samoan history. Ia o le whaamoe o le mawhitanga ia po taua ni ar sootanga ma tō mana ia onga nei nao mato a mataina nei whaamoe le sootanga. Ia sa amata mai le tausanga e luafe ma luafe lua tolu sa amata me le mato a onga Papakura High School. Ia lea ua soso nei la ia lua tausanga ua vai ia le ua so ne le ua tari malo nei tila sau ia o me o fa peo na mato fa manatuina ia marta ua nei vai aso le ngana Samoa e le ngata e fa mautu ai fa manatu le ta ua tato ngana e me se lava nei tato fa nau o ola ma soifua tonu I New Zealand nei tonu I Aotearoa ia me se tato wanga nu ia tam fai peo na tapu e ia le au ngana ma le nganu ia wane tato fa nau o lo tono ni Aotearoa. Soifua manuia o lo ingoa Moravia tumaai tumtawai o te tau mai I Safune, Safotu, Salilulonga, Salilesi, Maleififi o mo le taimi nei o lea o te whaia onga I le kolisi maolunga o Semiskuki o James Cook High School I Manrewa. O te manatu o se awa onga ta ua mo le whanau e maua mai le sootanga le whaleono I le nei tausanga o le AI lava lau taimi. Tusa a whapesa AI le whainga o le whaatinoina o le awa le whanau I le taiao. Sa AI lava nai whanau sa sasi. E o mai lava tātou I le tu e le o se mea whainga le awai whaiwhaia le lei. So o le peilao la ua uia manatu I leitu o le whanau o le lavela iti o le po ie tawa o ma tawa o I le lato ngana ia ma le whaatinoino o tatou tūmanga whaasamoa ia ai lava le taimi e lava le taimi e mau ai ia peilao le tala le toina whai a nice. Talo falava ia o lo ingoa o metau sfono tawa nai mai nuu o awhenga I polu ia o whalelatai ia o a opo I savai ia mamanase ia o matai nei ana nai whalelatai le nuu o le tina o lo tama o
o tau college leo te whaiaonga i le ngana Samoa walu nei le sfulu tau sanga. Ia i o tau nei. A talo lava si mafutanga whapea. O le tele au taime o le me mua lava o le mau o le piso ta inga walo ma whanau. Ia pe a tātou tilo i tūlanga tau le saunga le mua tau mei titu atu ma le potu a onga. Ia ele ngata lea o lunga o nāu tau lunga o le peo nan silisila i le awa le whailoa inga na tāpena nei. Ia o le tele lava awa whailoa inga ni pe whainga o se ele o ye atoa le whatinoina o lea tū ma le anga wha Samoa. Ia pe te ane lau le neitai au le modela nganga le whaftai ma le whamalo ia lasau. Ia o le aonga whaiolo whapena tino le tau i malai. Tāpena ina o le awa o le whailoa inga. Ina ia mana malama fui alu ma whanau tino i le whatinoina o lea tū ma le anga wha Samoa ele ngata i lea. Ia o le whasofo e nisi o tālonga ma nisi o tūlanga uma whapena whaleanga nu. Ia e whapena ona whamasani ai le whanau. Ia o tele lava whanau e ngana longa lua le wha Samoa. Ia o mai lai tu aina ia ele ngata ina whaalongo ai le whainga o upu wha Samoa ma tūlanga uma whapena e tautala wha Samoa ia whailaunga ma tūlanga uma whapena. Ia ai ngata whanau le whaasoa maisi alo ma whanau maisi a o onga. Ia ma mawai le whea whang e lava le upu masane ia o ngame whape masane ei tupulanga. Ia ma le whaalau te leino le tātou ngana le vaiaso le ngana Samoa pe ona whaatau aina le ne vaiaso. Tālo whalava, malo ingo tupu ola se ngā ngongo endeme. O te sau mai le awhio anga o awao ma whangamalo manase i savai. Ia mwhale asiu, ia laulii, ia mwailoa whale ata. Oro o ngā lue nei le kolisi o tila sau whai ma ave ma whaia ongo le ngana Samoa. Ia mai le vasenga iwa e tau le vasenga sfulmal tolu. O le manu lauti o le nei tausanga, a tonu i lau ia whai tau iai o se toe whamanatu po se toe whawhangu lea mō tātou. Tātou Samoa e tau te le o taito o tasi ni mea. O le whai mea malu o tātou sā ia, o le waa, i o tātou a inga ia e tātou te malu iai ma tātou lango iai taimi o whaafitau. Ia. A fo laula i langi ma, ia pe o whaamanu ianga nao na i o tātou a inga o tuu mai a te i tātou. O se toi whawhangu la o lea whaswhai tau po lea manu lauti la uia malama iai. Tātou te tua lawe o tātou a inga nuu mai ka lesia. Ia e whai ngofi e fo ila tātou whai ngā malanga nei fo i soifuanga o tātou o lai. Lo manatu i le autu o nei tausanga ia malu lau sā fo lau i langi ma o le winga o lea autu ia mawaa lau sā. E ala lea i le atua ia e wha moe le atua mea umai te whaia e manuia ilo fo launga. Ia ese le tā ua le autu po le manu lau tia nei tausanga whapea ia malu lau sā o lau i langi ma. Ia o te manatu ia e tele fo i o tō whā wa e ia ala fo i lea le manu lau tia. Ia o tūsana o le tātou ngaruenga whai whatasi, ia tātou o lau whatasi, ia tātou mō fo i se manuia, ia wā fo i tātou a inga, ia nuu e kālesia me se fo i lau mua o loa o ina i le tātou ngana. Ia o le winga o le manu lau tia o le tausanga, ia malu lau sā fo lau langi ma, ia o le ia malu ia i o tātou malu o tātou ngana, ia malu o tātou anga nuu, e le ngata e a mata mai lava nei o tātou mātua, e mata mai lava i maunga te tele. Ia se wha moe au wale tapu e ina le o le soifua, e mese o tātou, le tā ua o tātou anga nuu, tā ua o tātou ngana. Ia wha peo leo na tātou folau au wale manui o tātou tupulanga, tātou whanau whai mai, ia au waia tonu nei New Zealand o tātou nofo mau mawai. O le tapena ina o le tangata, o le folau i langi ma, ia tapena lava o ia mo le lumanai i se ala e te tau ona e si la fia ma e loa e te lava tapena i ma lava tā oso jina au wale lumanai. E le ngatala i tono le poto a onga. Ia ai o te tonu fo i o a inga matulanga uma whapena i le atina ina ma le whaafai le ino te ola ma le whanau o ma le atina ino le au ina o le whanau te tonu a inga la mesia o onga. E la le manatu tina a tia e whaari lei. Ia mai tono ainga ma onga ia ele tau mate foi se lumana i manuia o alo ma whanau tunu pe o le whama mawhana ia te uia ia o le tapenanga lava le tamatiti e lono loto ia ma mawhauwhau nono lumana
Ia malu lau sa folau I langi ma. A well-grounded self is a successful self. So what we are malam angai le man lau ti. A whaapea e mausali mau tūle malam o le tamai titi po le tangata lava ia I lona whaasinamanga. Ia e manuia fo I mea uma na te whaia I le lumanai a ea a o alavani la asanga e la asia le tangata I lona lumanai e manuia mea na te whaia a pe a whaapea malamalama ia pa mautuma mausalilo na ia malamalama angai I lona whaasinamanga. O sa uia whaamalusi au le whanau. Pe o na whai mera upu whapari, just do it. O le tauma whai, e le ia se me e whai sa oroa. E tataua o ngai ngai nai lape. You know, you have to fail before you succeed. O te lau whaamalusi au fwoi nai I tamaiti. Au ale mai a si se whaale o ngar upu. E alu alua sa e au ane I motu le whao ngai no le ngangana. Ia whao au pea, pe sa au pe se se. E alu alua ia e le taimi o sa o mamanino I lo whaale o ngar upu. E au ane mata muli whao ngai no le ngangana. Tau mawhai a tasi pe lua upu. Ia e uma e tausanga. Ia o se fulu pe lua se fulu. Ia lunga atu fo ia. Ia upu mawhaina whao ngā pe malama fo il tamaititi. O le o te whaatai atu fo I le whaia marama malu o whaia onga o loo ngafa ni man nganu inga o le tātou ngangana. Ia ai mese fo I le tapo inga o mātua. E tele o nā whaalongo ina fo I tele o taimi o le tātou nganu inga whai whaatasi. E le mawhai o na mātou nganu ngā o mātou. Ai le eile langolango sua o anu whao mātua. Ia me se foi a la mua masungo whaia onga. Ia maua lava se vai aso fia. E le whape na o le vai aso ngan samu a aso uma e te tau na tātou whangaina ma whaola ina le tātou ngana. Palo whalava whaktai. Ia manuia le vai aso le ngana Samoa. Tautua namo o tau tupulanga a me se lava tātou sa whananau I nei New Zealand. Ia tātou to anga e whaonga, tātou ngangana. Ma ia tātou mita ai, e le ngata I te tonu o tātou ainga e whaonga I so se mea te alu iai. Manuia. Ia manuia tele, le vai aso le ngana Samoa, le lua afe, lua lima, mo alo ma whanau, o po tupulanga lalavao Samoa lo I New Zealand nei. Ia manuia tele le tau alo atu I le aoina o le ngana Samoa, ia tautu mau ai pea le nā. Ia, ma whaamanuia tele le atua I o tau la asanga o malawa mō tau lumanai. Katai. Manuia tele le vai aso le ngana Samoa e whaatasi lava I le tausanga. Ia e maua le ava noa tene mafutai. Ia ma whaalau tele I nai, ma whaamanatu I nai pea le tātou ngana. Ia o tātou au maua le nei atunu te leo au te roa. Ia o whaamanianga nā tene mai ane nai me tau suon tau anai. Ia ma lea o ngā o tau. Manuia tele le vai aso le ngana Samoa. Ia tēnā ne fo leo le tūtō tasi so tātou malo. Ia o lo whape nao na whaanga solo I Samoa. Ia mo lo whaalo tele. Ia, e whaamanuia atu le vai aso le ngana Samoa. Ia me se lava ia I tātou tonu I nei Aotearoa New Zealand. Tātou ainga uoma e māsani. E me se fo ia o Samoa. Mata mai lava I nei o tātou mātua. Tua asina. Ia me se fo ia o Samoa atoa. Me se lava te tonu le nei atunu. Ia e mode I fo I langanga whaafitai le tau ala leo. Le Radio Samoa mo le avanoa. Ia maua fo ia ne avanoa tātou mafutai. Ia le nei fo I so tanga matangofie ia wana ia onga. Me se fo I whaamoe nei whanau. Ia manuia atu le vai aso le ngana Samoa ia tau uma. Ia manuia, whaafitai. Ia manuia tele le whamanatuina le vai aso le ngana Samoa luafe 2.5. Ia fo I vi inga I le atua au manu uma tātou fuafuanga. Ono Yesu Karisto. Amen. Esse fa ava uva
in this update, a surgeon is calling for politicians to come together to ensure health-building work keeps up with the times. The government released its health infrastructure plan this year, allocating more than $20 billion over the next decade. Auckland University surgery professor Frank Frizzell's written in a New Zealand Medical Journal editorial, there's a risk that what's built won't meet new needs. A cross-party agreement needs to happen, and it's a challenge, but they've managed to do it in the past with various other key bits of work. Parliamentarians say while working as MPs, they're expected to disclose any potential issues. Chris Luxon's acting deputy press secretary has resigned over allegations he recorded sex workers without consent. Internal Affairs says ministerial staff are vetted before being employed. It wasn't required when Michael Forbes joined the Prime Minister's office on maternity cover. It's now doing a deep dive on employment checks. Labour's Deborah Russell says questions should be asked. There does seem to be an issue around security clearances, and I think the Prime Minister is right to say he needs to find out what happened there. An Auckland foreign exchange company has been fined more than $1 million over multiple suspicious transactions. Chan Duo Limited failed to report 190 international transactions to China, and that included 26 involving objectively suspicious activities worth more than $19 million. Kiwi music legend Neil Finn is putting his weight behind a bid to bring music to Auckland's Western Springs Stadium. He's supporting CRS Records' proposal for developing a music venue. It's among options for consultation. CRS Records owner Campbell Smith says it's a unique site that serves a unique purpose. We don't need another rectangular sports stadium. We have enough of them. And from a promoter's perspective, they're very hard to use for large concerts. That's news. In sport, New Zealand cricket's more than happy with the decision to appoint a new head coach for all three formats of the game. South African Rob Walter has taken over from Gary Stead. Board member Roger Tews says they only decided against splitting the role after interviewing all the candidates. Given Rob's skill set and where the game's heading at the moment and the importance of really crisp messaging to players, especially if they're off doing T20 franchise cricket, so when they come back into the environment, you don't get mixed messages from different coaches. Coming together as one coach rather than splitting the format seemed to make sense. Rugby league great Mal Meninga has been confirmed as the coach of the NRL's next expansion team. The Perth Bears will enter the men's competition in 2027. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa. Samoa,
Uti Ua sili la pafina Mea taulunga Ua mana na ia tele Ona falesa Ua faafua tonu mai mahua Sasa e sisifa Menta tisila mosa Mane katoliko Ole teine Samoa ya mala maleta inole sua le palua va male sulla tonga ya manatua Tupula ngatala voine ya so Kasemana ufa ali alimalu Aetile fa Samoa wana ole nanu Fa mole mole so te filo malu Ole tu file teine Samoa ya mala maleta inole sua Le palua va male sulla tonga ya manatua O tupula ngatala voine ya so Kasemana ufa ali alimalu Aetile fa Samoa wana ole nanu Mole mole so te filo malu Now we are Ema wale poto sili Awanea oa ona olo Lua ia sili lo loto Se whakamali wino le rivango la woli e vai toi foi o tatou polokala me whanga solo I le mai ai leo tatou telefona ngana peritani I matala I ta longa whaatala whaantuai o le rivango la so I matua langa tei leo le whana wa onga o le nawa tu wa onga I le telefoni wa onga I tonu wa au ki la neia mi se New Zealand antoa ia whapefo I lo tatou whaasirumanga I Samoa va I le leilo fuspau tono le tau ta valeri tamaiti a tono le whale sui o fua onga e me usta I lo ta mamalo tina ma ne ele pupu o le vai asoni mana tua toi lua foi vai aso ona tatou toi whapefo I le wa tatou toi manolo I le aso manolo o le matariki umala vai aso le la sau a ona tua tu le ele tatou aso manolo na o New Zealand e le vea toi fu mai sia tu ai mo ila to ye sili mai le tanto wa so to inga masani me le fionga ya le mo yava I tau le manga o le fa sidonga I Samoa fa malu no antu no stulanga le mal fiole mo wa isa no ya tanto te filo ya le so me le fionga ya le mo yava pitai tuli tau mai le polkalame o le afo tano ava ile a wodia tahe mo le fionga ya le antu sove ya ina le la mo me ile o telenga o tanto mo taupu o le sa teleroina a mata mai lava le dava yasu se ia o mai ile so ya maleva yaso lona lua le dei va televan tu fu o le foto have no mai le technical advice le o le fu o le Crusaders ile ta longa ile poana nei ya po le ale tulanga o le o tiela na ta po inga va televan tu se uso ya Terry Sankin male o finga al wenga lo ma tu mai le vai ngola woli nai kle stete yo we go sa un yeri e le o yo ku mama inga fu le ridge il ta longa ile poana nei o te talo le no fai tu sto ina le tuve fai le talo na yo le li ia e lofa fa tele ni ma tu ai tu salava pe ma tu te fai ina yo ya wa o le no na o le mo le o au ia e tol le o le amalono mai il ta longa ile poana nei ya anto hai fo mo ta longa lua ile po a tao ile swinga le wa ye ya le top 6 o le Super Rugby Pacific ile dei fo tu sanga e qualify sawa au tolu ya ole au fa ye au mo semi finals e lua ya le ole afa tali po ai le au ye tolu e fa ya ina o le po ana ni mo le so an tao ya le ole a fa mo ka ku sui ya mo le semi final lon lua maka o kia fo ya ai o le mepi to silio na tawa ia si ka ko va ai po ai le na lava na tapenanga o ile wa lava ia le ma ya wai foi le au mai mo o le lava le to vai mau pe ko vai ma lava le on sai
Ele po ana nei ia mi se fu le fia tai au pe fa nga solo ai ia tātou talonga na o le Super Rugby Pacific. Ia e so ta inga lava ia ma Samoa o le so o le na mawai fa tala o fa pe mai. E o le na vala au i se tasio moli mau ia manatua e le tasio moli mau. A le tinai so fa ia mei. O le na tua ia fa pe o ia le sa ia tono le ta vale. Le tua ia fa tasia i ma le fionga ia le ala i le pule rimoni a yafi. O le malimau ia wa le fone ia le mata upuna o mai nei New Zealand na fa pe le ona fia tuailo na suafa le na fa to e se tasi. Ia o fale fa sa lau tono New Zealand i tua inga santa wailo na ingoa ma fa pe mai e le moni ma fa maoni na fa mtalanga. Ia faila o le wa tutula i le soi tono le fa msinonga le fale tua ia mei. Ia o le fa maoni nga o ia tala. Ele i ai tutongo Samoa ele teimile na tupu ai le fa le blami. A faila o lana moni mauna o le na fa to ese yesu tasi o fale fa sala lau nei New Zealand to e tua fa mtala. O la la le isi fa maoni nga le kausa ile tato ile fo i tua inga pe on tu ina mai. Ya tuli ta mai la o li anta hel ele portala mena o le tano ava. E avnoa mai ele fionga ya le mai ava e faisela tala ma le fionga ya le to severe ona mawa to ile o lo now telenga sful fa minute o le bute ai nei le tula e tot E ai se isi o le tau ainga e wha persona leo. Pe wha perfoi. Wha mata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Avia maua sosa Omega ka Ia maloi moa Omega ka Sabale tau mofie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise titongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le titongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ai lo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo o lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua 5 whāwalu, o valu selau, lua 5 whāwalu. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu, a wale suia le ngila wa le kio. A eva mai i le se fudu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Pa mai sofiva Siva le musica Lima lunga malalo Awale masarsalo Sao se awele lo siva Fa feta wil musica Siva mai tene, siva mai tama Isusu ya ilolu e fa palengi mai osanga Sao se awele lo siva Fa feta wil musica
lo siga. Siga la música. Lima lunga malalo. Ahora más salo. Move, move, shake, shake and drop. What your mama say? Move, move, shake, shake and drop. What your sister say? Move, move, shake, shake and drop. What your mama say? Move, move, shake, shake and drop. Malalo lo toto, lue mai lo tino. Faefa mai Afrika ya musika wapa o. O hani tinga se hani wana o. Fapasi ai abelo iluma le aso. Lene yolanga uatele le maumea. Pe ata uoso ai lo toto ilunga. Ai ole fia fia o se baila awonga. Se sipa mai lo ase papa mama ma. Move, move, shake, shake and drop. What your mama say? Move, move, shake, shake and drop. What your sister say? Move, move, shake, shake and drop. What your mama say? Move, move, shake, shake and drop. Tene matama, latu pulanga. Ole tama poto fia fia itina. Ai ole tene balea malau wasai le taulanga.
Uma ila, on the
la wali kama shawala va famole mole yai fo iselo matua ulfa sina fami semisa wali tini shawala va famole mole Sivala ia ile musika Amole po E famanga ya ila weda Amole po Auli fusia la panga Amole po E tubu ai foi o semisa Amole po Au malipo Oi mafuko fo ke au malipo Oi a winga fo au malipo Boom boom chika boom papa o 5, 6 kilo low key no Kayla record yo Son of the S-A-M-O A way night and day For my people the Malo people the Ausuie Oh my fight yeah yo my la iya Vika let's go Sivala ia ile musika Amole po E famanga ya ila weda Amole po Auli fusia la panga Amole po E tupu ai foi o semisa Amole po E ai fo i se fatta finge Vai ma soa fa sopo moa Wali kama shaua lava Fa mole E ai fo i se fai lele Fai sana sete fa lai pankeke Wali sunga shaua lava E fai lau kama Sivala ia ila musika Amole po E fa manga ia ila weda Amole po Auli fusia la panga Amole po E tupu ai foi o semisa Amole po Sivala ia ile musika Amole po E famanga ya ila weda Amole po Auli fusia la panga Amole po E tupu ai foi o semisa Amole po Vivianga sui fe filoi o le rivang o la woli tito lu mo ia ngā wenga tūte ma whaiva lo filima e langa tui leo ngā se senga o le rei fia fiolea so for reile tali ai longa o le whai ngā via so e me sele tu o a onga malamana vo ngā luenga. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Ever thought how easy life would be if you didn't have to deal with people? But it would sure be empty. Even with all our problems with people, they are what make our life worth living. Think about it. Without people, we'd have no love. And what's life without love? It's so true that at the end of our life, all that really matters are the people we shared it with. So the sooner we learn how to live happily and successfully with people, the sooner we'll have a better life. But the first step in learning is to unlearn our bad habits and unhealthy ways of treating others. We need to open our mind to new, better attitudes in getting along with people. If we aren't willing to change, we can't improve our life. Fortunately, it's never too late. I've seen people 70 years old turn and learn how to better love and live with people. One of our bad habits and ways of dealing with people is playing the blame game, whether it's a husband and wife blaming each other, a brother blaming his sister, or even blaming other races and cultures for our problems. Adolf Hitler blamed the Jews for Germany's problems. The Roman Empire blamed the Christians for its failures and decline. But until we honestly face the facts and take responsibility for our wrong attitudes and ways of living, we can't change and improve our relationships and life. Another bad habit we have is judging people. We think we know what's wrong with everybody else, but we don't see what's wrong with ourselves. We put labels on people just because they're a little different than us, and so we don't have to do any real thinking or care enough to really get to know that person, even though we hate it when someone labels and judges us like that. Remember, the soft skills are the hard skills. Smashing rocks with a hammer is much easier than precisely cutting and polishing diamonds. You see, it takes a bigger heart and better mind to really understand and love people just as they are. It takes more wisdom, strength, and social skill to see people's good and bad qualities, yet still love and accept them without conditions. After all,
That's what we need them to do with us. So won't you ask Jesus to start changing you, to give you a bigger and kinder heart toward other people? He'll also broaden your mind so you can start understanding and loving each person just as He does you. Just think a minute. If you'd like a free seat... Fa
Le Hallelujah Worship Team si le whawhetai e tau lunga tuai le polokana mena o le Think a Minute mo I tātou le nei whiawhio le asofu braile. O le wato e lusful riru tun tala o le July tala wha tau lunga stau tua mo oisa mo I le nei asofu braile le aso noni o le pasino Juni e o le pasia tu leo le tātou fua I le whianga ia le atou savema le polokalame ole nganga I fo favor a wale ngalo tātou tala mai a turu o le Pasifika ma turu umol langi e maua mai e tātou telefou I le hawhia whidei o lo tapena mai e ilfal tui a Miriama la la tōpa mari ma le vaenga o telefou e langa tui lea mai e lo talana mai a Miriama o na so o tui lea ma le polokalame o oe ma le tū la whono e wa le fo o tātou o li elfa I unga o le neiva i aso Patasi mai le sunga le Lisantini le tofa e a tūmara vau siki a shu e a tonu o la e whianga i fo I mga wenga tau wha mai au le nei a so for radio e a koe ngā so wha kimu wha malu wha pene e le au ngā so o ngā whia wai ngō wharkaka I la kou ainga a i fo sikanga ka ngala umarangi a so ngā kou whane e a ngā singo wha wha pa ua fo I le dano wha pasasa I lano male ulo a ewa I le wawe ngā wha kou wha
Manatu le mafutanga o emau o emanatu maita o tu mawita ilo fatu Tate tala no ai Mamo sao se haso Tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao soni o lau fusi I amana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele wala malena Afai olea la upele wala malena Le fano ua foli mai O hiawe lo ufatu a ulufiai Lengao sa wale mafaina tini lufiavai Afai wa e fuli tua mai Le fia wa ina vai vai Usue e fuli mai lo tua la opele o tele tu na oe Tau sao songi o lau fusi I amana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele wala malena Afai olea la upele wala malena Afai olea la upele wala malena 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O le siu whongamani e nau le sunga ia Josh Tatofi le ringainga o le fiafi
Mana pese utile tu ua ohe. Langan tui leo le Pacific Love Band. Mana tui langi na mai leo stasi whatunga ale whaili o le kapena mai Hawaii. Samoa o le tawalungana o le tautua mo e le rei aso for Rayle ma le rei fo iwa yaso. E wila wele o anto tole malo siulatino ia o le pesi fulu. Whakataili alo fo le tua wai o le manuia ia la tātou mafutanga o le asa tautua wha le lava I lau mai tau mai ia e ale taimi e poto e le tau tai e fo le taimi e sasi e lana ai tai te atu le tuolo tau soifua e wala mātou nei ola le nawa i sofou a tonu mo le au o tiai e o toi fo I a toa mai a le leo e le ngante leona malo siolutino ai whapea foi I la le mā fau ma le anganga o wala wale tau tuina o lau tau pa ia malo o tau ma malu manu ia o tāpua inga o ta longa o le whai ngol viaso e mise foi le anga atu I tāpua inga I malu tāpua ai I so se fanta foi tau langa lava o le a e o si tau langa ai I le whai ngol le reifo I viaso ia a whai o na ua vaoa I le ala nga I o I tamaseko ia po le ala foi I le whanasa wala au maia o le le ia la mo va o le mere wi e ye foi ma wala wala au wi fanga ile va ya tatu tu ma vai le ma vai nga ta vita ma yo na dana e le o ma vai nga foi le ruta na o mi le nga ka kire o fio o le ka ki fio la va mo fa maria tu le fai ngol ve so le to fa ya o matangi lo tutulia me Vito Maria le sina tavai ta ele to le pai le I pele e va pe fo ele uso ya Terrence ya malo tapua ile le Crusaders ya maria te le to tapua inga ele o mai fo ya le reto me ka fo inga o la ngo me su ele la ko ba ngo le semi final ile vai so asau maria lo tapua inga le awa matai me se fo le masi yantu o le fala si ngata le tapua inga ale blues e pe ona tau wantu I le lo o le malai o le whaautu na whaautu ngā kangi e makai le lo e maruil whae ngona vai anso Samoa alo vantu soifua Ale penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utau langa manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa bali bali le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole niu na oa omasia ukele Nofo imama pei Lesi tau langa o sabonei Ai mana tua pea o upolu Ole ingole o su o motu Ele mawhai nama o nangalo Le tafe ma